Tala whalama malo le soifu si mai whafonga I telefona le radio Samoa mo le nei asalua. Mo li patia le CNN le maliane o le Hamas I se fuafuanga fou e whatatau I le tau fia o vevesi I Gaza au ngā lulu ai au mediators po I la tolo tau mo whaia se file mu I sa sa e tutatonu mo le nei fo I mata upu. Ta ua le ripoti o mediators mai kata ma ai kupito o lo finau ia toe whaia tala noanga a lumana iei nisi os whainga te tele Israelu I le ai. Se pepala o whaamtalanga mai le Hamas o ta wai o la tutadia ina le fuafuanga e peo na whaidu atu I le amatanga o le neiva yaso e sui mai kata ma ai kupito. Na whaidu e le CNN ni sui se to rua mai Israelu e whaapeo o la tau mawaina le tari lea le Hamas o ta ua e leo yeisa suinga I le tali a le whainga malo Israelu I le teminei o lo fina wane ia whaamatu watu le Hamas tangata Israelu lo ave whaapanguta ave sea o penga uma le Hamas ma ia whaatontonu e Israelu lea territory. E manatu le presidente o Farani Emmanuel Macron e mana o mia le militeri a Europa e awai le leo ina o le fide mu I te tonu o Ukraine I le lumanai. Fa mai Macron e mana o mia se ami malosi a Ukraine, mai mana o mia foi nisi fesosoani le whaatinoina o ngā yoinga I le rawele ele, mai au na fesosoani atu allies po o war a Ukraine I le amata upu. O whatau nuu le talanoanga Trump, Zelensky, ma taitai o Europa, e peo na fuafuina I le so, ma ua whainoa ia Macron, ua Mariana Trump, e ma whaina tuwina sa po o sanctions, I lunga o Moscow pe a whaia le ngā yoi e peo na mariri iai. Ma ua mai a whaina whaia Trump ni sa po o ni sanctions, ia ini tia o na lo lato whatauina o le marusianga le energy mai Lucia. Pa mai Macron, e leo mautulo na manatu e mana o Lucia e se file mo. Ma ua mai a whaina whailo atu e tai o Europa ia Trump, e leo o atu ini vai yaso po ni masina, le tau mawhainga ia maua se marienga o le file mo. Wata ua isi di poti na bala au Trump ia Putin, a o whaina la whonutanga ma Zelensky, ina ia whaatulanga se whonutanga mo I lato uma e tolu. Wa vese mai Israelu sui o Australia, I le Occupied Palestinian Territories, matua iai Australia I le wha o Sofia o langona le lei, ma langona wha ilunga lanu wa nga ia Israelu, ma o se ngā yoinga ua wha ilua le Minister vai whafo Australia, wale manuia tele. Pai mai le 9 News na wha ilua whala wai tele le Minister vai whafo Israelu o Gideon Sa'a, le wha leo ngā ino visa o sui ia o Australia, matua ia I le wholofolanga le ripa le mio Albanese, na whaia e whaapea o le au latou amana ia le State o Palestina, ma le wha I unga ua wha sa I se tasi o whaipule Israelu, mai le ulu whale atu I le atunu. O whaelo fo ila le minister leo le vai whafo Israelu, o le au latou ilo fo ima le tutoa, ni isi talo sanga fo moni visa, mai sui o le malo Australia. O ta ua sa ai lea lava li poti, e le tadia ina, ma o se tūranga wha maina le tele winga le manuia, e whaia whaasanga I tangata Israelu te tono Australia, e au fiai manisi ua wha matau I sa wanga. Peta ife mai Penny Wong o le Minister o le vai whafo Australia, o le a whaawau peo na whaia ngā yoinga Australia e tinei ai whainga ia whailonga tangata, whaasanga ia Israelu, ma o le a whaawau fo na ngā rurue mapaanga e sa idia se whire mu mo Gaza. Ua amata nei le whamasinonga mawalunga fiti, I se mata upe au whiailo na whaavae. O le mata upu tu inane mai le malo e whaatatau le whai o swinga I le whaavae lua fe se furutolu. O lo sa idia tonu e le whainga malo le whina ngalo le whamasinonga mawalunga I le whaawinga ina ma le whaatino ina o le vaenga se laudi maiva ma le se lau ono sepulu o le whaavae o le atunuu le au whiai le mata upu e whaatatau le whai o swinga I le whaavae. O whaamasino o whia ngai ma le mata upu e whaaruru le whaamasino sili sa lesi temo ma au whiai maisi whaamasino sinia. Mori putia le Fiji Times o le to tele ro ia sa fina wina le mata upu lea I lona urua I tango fia I le nei vai yaso sa o lato fina wane o le whaavae lua fe se furutolu e le whaatu la funoina. O lo fina wane le lo ia Australia o lo turai mo le state Brett Walker SC o lo iei nisi o vaenga o le whaavae le nei e le ma whai una whai e ni suinga tu sa lava po oani fetu na inga e whaia e le parlemene ma lo whaawau le whaamsinonga I le so. Ma le tala muli,
Ua whaamalosia atiri le awa Samoa le laka piliki le toa Samoa i le awa yatu stasi o alo le tunu o Bain Haas e tu watu na lango i le awe peo na whaamaonia i li pote le Radio New Zealand. Sa whaisa whilo inga Haas ma lau tu stala i Brisbane ma ia whaaino aina na whaai ta alo mo Samoa. Pamatala ia le ta alo se tasi taimi sa ta alo ai Samoa ma Australia a ta alo atu i mo Australia na ia whaalongo i le taino vi o fua atunu e lua ma ia toe tō mana tua i le taimi sa whaapepese ai i la tau e rona tina i le vi o le fua Samoa ma e pei o i sa fua mai ai lavalo na naunau ta inga e ta alo mo Samoa ma whai masui o le ainga o si o na tina le tau fua family e meise o na ta ua ia te ialo na ainga ma le anga nuu. O Payne Haas mai le Brisbane Broncos o le Samoa, Swiss ma Filipino ma o tadia le rei le whaia onga le au Ben Gardner lana whaai unga ma whaapataia fo i le alo le tunu uro na wha mua o Samoa. Le asa suriwa o ke topa ta alo ai Samoa ma New Zealand au kirani e amatai le Pacific Championships. Ia o tala ia le Radio Samoa mo le nei aso soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui le COVID is furiva mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Avia maua sosa, Omega Ka, Rianga Lowi Moa, Omega Ka, Sabale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani i ai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Usolela susulu mai ma o manatua. La Samoa le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai. Samoa o le penina o te fia i ai. O solela susulu mai ma o manatua ai. La Samoa le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai. Samoa
mai se matangi se momoli atuai lo ua lo fai la Samoa atalasi solo la fuia o la paolo luna sami i la pena sulungia ele masina mi fa a pefe nangalo atu oia ita Samoa ole penida ole vasa pasifika Ami mai se matangi se momoli atuai lo ua lo fai la Samoa matalasi Ani mai se matangi e momoli atuai lo ua lo fai la Samoa matalasi O te whiwhia e toi whatalofa mo whalofa i a te oe, i le suafa manu malo le tātou li whaolo i Jesu Keriso, i le nei aso lua, aso sfulma le iwa o le masino au kuso, lua afe lua sfulma le lima, o le o se fulu bidu te ua te aile tu la he wha. Waftai le tua, tāwulunga i a le ngaruenga sa tau tua tuai, i a le ftelenga i a whonga bua, ia po le tofa fo ia se manu Francis Ioane ia te tonu le fa boy boy ina ua nga e fo i le oso le la le taiao pe yo na uto ma futa ai fo i male au fainga luenga i le malu o le taiao o le fia mai ia se yo mai fo i le au uli ma fonga mua se manu Francis Ioane ia le uta volunga a uta to filo i fo I le alofa moleanga le lei o le tua i luma o le nuu, le o tua o le nuu i le mea tatanu o i tangata. Tātou wheiloa i fo i pu e o manu, le o pu e o mala. Te le tala i manu, i titi i mala, ona o leanga le lei, ma le alofa wha soa o le tātou tapa au siri le langi, i lau soifua tautua au auna malengalue. Ia, e wha pena fo i se vaivainga o le au auna nei, wa tātou toi lau lua fasira wha i ai, I le peau mangalu o le ea, I le whaua wina o le tautua, le I ataua, savea, le ulua I le I, ia ma le si ufonga o Samoa, I na ua ngā ngaifo, matulata I le manawa o ngā ruenga le atunu, ai mo se fōi, o le tūlanga o le tu ua o a onga, whamalo atu le ngā rurue, malo le tauata I o tō Faiva masani, e ala usu iai le atunu u le taiao, Faiva le ngā tei whale, Faiva fo I o le vāte tea. Ia e balse, o Faiva o le tua sivi ma le tua bao. Ia e la langa ina le au Faiva ato anga. Ma alo a fua ai lao ua maua, sula fo I le lofa mleanga le lei o le tua. Ua mawhai ai, o na whatido o tau tiute alo filima. Ia ma ua mahai ai fo I mamana vai ngā luenga le nei aso lua. Moe moe, sa manuia mea uma. O I lātou fo I o lo o ngafa male wa ai o tiute wha lo toi fale. Domestic duties, looking after the children, le koa kele o le kingifu, I awa pena fo I manai o tātou to mam tina mātua. O lo ua tausi lava I mao to malawa. Fale o tangata mātua, wa pena fo I mao to ngasa epe. O to tolua I le lo toi fale lea. Ia o lo o iai. Na yo tātou tamam tina matua o matua tausi o le atunu. Ia whamalo atua I nā ngā luenga le lei o lo o tau whātino. Lungo le ala tele le au ave pasi, ma le au ave loli, au ave taxi, au ave Uber. Ia whapea fo I male tō tele. Le au malamalama manino. Tele ia tama whanau o Samoa li mita mai tai. O lo o ngā lulue I le St. John Ambulance. Paramedics, lātou o lo ofo I nā tulo lātou to mai whapitoa, maanga waa whapitoa. Ia whaasauina, ia le soifua o nisi, ua a fia ni whalawe lawe whafosei, ia mau o mai aini manuanga, mani whale tonu,
Ia, tuli loa ai fo, ilele o ma vave atu e whaana nati i le whare mak. Mo se tonga fitinga. Avatu le wha maloma le wha to all our brothers and sisters in the paramedics team for St. John or for any other ambulance company. We wish you a wonderful day, and also we want to thank you for choosing this part of your life as a career. If it's also an ai o tātou tangata, pa o ina manunua ini whaalawelave, whafosei. Ia mani whaalawelave ele I mafofawina. Whatalofa mwhatulou ele pa ia mawalunga o le taf tolu le wa nofo Samoa. Pe ona iai pa ia mamalu whaale malo, pa ia fo ia mamalu whaale anganu. Ia a ia mawalunga se vi ingo le tua e momoli e ana au auna. I whata whaitaulanga I fio lo outou no pia iai, ia moutou ngāduru e ai, I le tō vine, ma le tō vine, ia e o lama fo ia I la tō. Ta mamati nā mātutua o le ngāruenga ua malo lo manu malo lo pensione, malo lo retire, ia avatu le wha malo le atua sa vea. Ma le whangaroi nei outou ona o le ngāruenga sa outou ngā pati ai. Ia, ma outou whaafale le malu ai. Ia, ma avei outou o tangata o nu ese ua mau whaatasi ma le aupa ia. Ia, ele mawhai ona whaifua ngā ruenga. Ma le whaamurianga le tua ia te outou. Uma o ta maa malo lo, manu malo, to tele I o a uo. Ia fwoi whaalongolongo mai, Uncle Masunu. Ia, pena fwoi I le tama malolo manu malo, retired elder, Reverend Tanielu Mamea, malefalitua, vataro vatu, le ato savea, malolo malanga manuia, o se pu suka lucky for macadamia nuts, o le popole, ka ke whikau I le aso sa, I le tātou sa uninga lotu e tālo si ai, ia manuia mawhile mō, ia le whainga panlota le tunu. E steimi o papa I le mata upule nām. Ina ua tafa fo I maa le tō whā. I le fionga le tama le malo le konsula au le tātou malo Samoa. I New Zealand ei au kilani. Ia le fionga ia His Excellency a whemata palu salue wha pō le lua. Ia po le fionga fo le tōtoli ia tofi lau. Ia po o le fionga fo le swafa ia le malu. Ioe. Ia malona au ofisa talo e fo I le atunu atoa veiri o se mea o se vanga wha o whaine me lea o lo ngā lue whatasi ai ia le ofisa o konsula malona au waa whatasi ai mane mawhtanga so whatasi whaife au Samoa I au kilani nei ia male lango atu iai ale teitei whono ia whapea fo I le whailau tusi male whono whautua Samoa ia a wale wha moe pei whanau whai atu. O le whanau a lava ia whautua Samoa le vaitele. E leo se mea whapurukiki. E leo se mea I eise vanga whapwhai le ai. Tātou te militino mai tonu I nā. Fast, slow, blue, red, yellow, kako ye. Black, all white, all black. Kako ke kofu mai le vaitele lea. E le ai se whailonga lanu, pe ai se tulanga o le whapito au ngafa, po le pati ai lea, ale o kako o koe na I lanu. E le o se mea le langu blue, ale blue kona po le red kona, ia po le yellow kona, po ai lava, po le all blacks, po all whites le ai tasi, o le vai lea, e utu vai I ai Samoa uma. Tasi e tātou, ia, o le whamoe. Ina ia tuu whaatasi o tātou anganga. O tātou loto, o tātou whamoe. E momoli luma o le tua malalo le ponati o le sātauro o Yesu Keriso. Ina ia lo whangia. Le whainga whiliwhilinga le tunu, lana whainga panota le aso fitu, aso ruas fitu, o le vai aso lea. The pre-polling, le uru wa I palota mua, palota whapitoa nā, e silia le lima afe la tau,
o le a nga I atu I pusa palota I a whaatino I a latu palota. Aso mua le na o le palota aso luas fulma le fitu o le pau le aso lulu. O le mafuanga o whaatino ele nā mea pe o na whai I tausanga uma. Ona o le tōtelo I la taua whaamaunia. Ia o le a le avanoa I le aso le palota au tū. Ia po le a whainga ruenga. E o nisi foi o lo maua I ngase, o nisi o lo whewa I meo wheelchair, ma meo na fua whaatap le vale. Ia o nisi foi e whewa I mo la tū o ke ula vea isisi. Ia, ma le tūlanga tā ua le nā, maua foi I nisi I ngase o le tino. Ai, ava noa le taimi le nā, e le tumu wai ma tautu lei, ma pisi le, ia le aso, o e whai lau pānota. E le ngata foi le nā, o nisi e mamau le mea iai. Lea o transfer iai lana palota. E no foi ale I pata, a e matai o I whale alupo. A o lea la, o fia whai lana palota. Ioi, wa le o toi whai le mea foi lea sa whai e le tuila epa malona vai teimi le nā vai tau. E te oso le pasi totongi, le pasi alu, le waa totongi, le waa koe alu, I sa la whai. Toi punga lunga lesi pasi koe kokongi, le pasese, o le ale oso le te alu ma ave, I whale alupu. Ia, waila le tā ua te leo swing o le tu la fono. Mea ia sa whai sa wha polonga ilo tātu o tunu. Ma o le telefo le nā laina le ma whai o na palota tangata. Ai ina wa tau nuu la uli ma le vaianga. Fatasi mai la tau mafia me. Awa o le fasta ato ale na. Lea nā lai o na talepe ese le nā vaenga le tulafono. Fa mama a venga ai I tangata uma o le atunu. E te nofo mamao mai o lo fatu lai o. O na faa matai ei oe. Ma o foi na le stalai. Lo matai ma lau palota e fai o. Nea. Nga e marama al kai au e punga I foi nga se fale paloka I lano manu po ale pata I tupai lunga I tupai nalo po fea lava se fale o ngā ruenga olo o iai I nale au fai palota fai e I nā malau palota. You don't need to leave the place, the village or the district. You don't need to get on a bus. You don't need to get on a boat. You do your voting from where you are. The transfer special vote lena. O tau se sila la I le wha ma a venga ma mea sa whai. Awa o le aunga uma le nā mea. E le mawhai o le alu le pasi mai alu le waa mai alu o lona winga le taulia lau palota. Ma I mau ma lau palota. A le ala le mea na mawhui ona le stala. A le ule mawhai ona palota. No kupe, no kupe alu ai oi, e whai lau palota. Ai alu vola I sa vai. Ie ke le sa vali aku ma whaake, aku lo whaka vātu ma sa ele, aku ulima le awala. E te alu ma se oso ma se sau molia. E te alu ma se wha momoli. O lea, se kanga leisa ma se pulsa apa. Whai ere mea ai o. Wa livanga e ka whau I upolu ma matumua. A le la koe alu. E whai lau pālo kai o. Tai maa li e vo inia mea. Ai o te whaafatai ai. I le awa no o mawhai una suia nei tu la fono. Wha a vale akele. A le si la mea tāua. Se fele taimi. Se fele tupe. Se fe malo saunga le mui lo so nga wherua. I so aivo oe se pasi pe so range oe se loi lunga le au. So there you go. Ole ta le na. Not only saving time, saving money, but also saving yourself from getting into an accident on the road while traveling to your final destination to cast your vote. Yeah. Na, tau te o matato papa I nai mea na. Ia, whatalo fafo I le pa ia mawalunga. O nai o tato uso I tuila mamanua. Lo whala fonga mai
I le to a tele a wae asi ane I lunga le tātou apia fōlinga ia ma I lātou umalava. O wa avea lava le radio Samoa ma le tātou proklame le ngāngai Faiva. Ia wa pia fo I le tāno awa le astonai. Ma awala ua toi maua I fo le sotanga. Ma vāna lata. Ele ngata o le tōtele o ainga sa o siasi ia tausanga o talavau ia a o iei le ngā luenga. Tā lai fo lea ale e kalesia Yesu Keriso lopo I asunga tai. O tō vai I nai tama matine talavau au le lei nei. Sāwa wali solo mo lātou fusi ua ma lātou pine. I le awala ma fea fei fale o ainga. Ia sāwa pe nāla ngā luenga sa fai ele I atou sa vea. Au talavau. Ia, o te whiwhia ma, whaftai o ia I sāwa noa le lei. Samoa. I te alu ai a watu sina vāenga. Sita ma I mea whapene I olo ola talavau. Tupu ai. Awa o le tele o mea le lei I te whiwhia I ai lau tupu ai. I leo lang talavau. Ai e te osi taulanga. E ta tia umana maumea. Ai ave lau wha mua. E te alua I whaile wala unga lewa mai I a te oe. I lau talitonunga o wala unga mai le atua. Ta wala mai. Ta I tai o le kalesia. I lona no whanga tūtutonu. I le maunga o Siona. I Salt Lake City, I Utah, I Amerika. Ia nālai whele tala le tusi fulea. Ke le ropo whele me ngai o e manguanga le merakus. I nā mua I sa iria. Le malo le tua mla nā mi o tonu. Uma, ngā sauro e mkua wha pipi I oku. E ma wha popoko. I ma isi au mea I ke mana. E hoi. Wha pipi I o makua e ma so se mea ke manga o e wha pipi I oku I ai. Aia. O le mea sili. O iai sou sao. I le ngā luenga le tua. Ia, e tele ia e kalesia. Tele fo ia lātou au ngā whaife au. Tele lātou pole kalame. E o ai tūpulanga ma o ai fo I tangata mātua. Whai ia lātou misiona. Ia le mea lava lau o tau talitonu fo I ai o tau ia. Ia le nā. O le tātou sao I matau le nā. I le ngā luenga a le atua. I lou lava talitonunga le nā. Awa I lou talitonunga. Mahali I le mele o te mawhau lava I. Matala loa fo I mawha aso ma le silo matua. Mei te ilo sa vea. Vea kwea. O le tātou watu nu. Vea kwea. Nā na tāua whai mai o tangata kerisiano. A le lau whai atu nei. O le matua pepelo I o le nā whamtalang. O whatu lola alala le mea sa o le ke marama mai. Mai o te whaasao le mele na e tala noa mai I le siaso. Whatu. O la lau tala na whai, whai mai. O leo te mana tuana o latu toi ki, ma o toi whalongolonga, ina e whai mai e. O Samoa o tangata maali e tele. E tau e tātou o tangata kerisiano. Ai le ai. Wana o tangata e o le lotu. We are just church-goers, but not Christians at all. O whakuloa e. O ke ofo ia o ilo loko mau. Wha mai o nofo o whai atu I si auto ina. Tua sa o le lei ale tala le au mai e le atau o sa vea. O I tātou I le tangata kerisiano. Nā o na tātou pese ma whi ei malau vivilu o tātou o tangata kerisiano. Ma whanau o le atua. Le makua pesto. Tu salare ua mo I risi o so. Ile o le matua ma to ina lea. Ile poe maua mai au tala ina whai atu. Le atu nuu lene I o Samoa. Ia nā na lau vivilu wa me o lātou o tangata kerisiano. Al kala pelo ia. Ngā o le oa le loko mo mai. A ongi mea wha kerisiango I whai. Ngā mea wha ki Apollo a. Tātou a siasi lunga. O le tātou api o wholinga. Watalofa I lunga le Facebook page. Ia wapia nā fhoi. Ia ma le tātou YouTube channel. Ia po a umalawa isi fola le nai te mafuta mai ai. Le whe mai saufo I J. Se vai top nata uso. Ia, o le awha mātou I lunga o le Motorway Christ Church. Ia, alofa te le atu manuia le tātou whaatoa mo le porkalame. O le Gagaifo Faiva o Samoa. O whale upu whalava au ta alofa.
Those are AUG Moores from Sydney, Australia. They're like, g'day, mate. Yeah, my lord. From Sydney, Australia. Whawhina tāni alu o Whiula Motufao. Yeah, Motufao, tālo whalava. Maureen Tufele from West Valley in Utah, Salt Lake City. Tālo whaimalo, ia tūtou, whaimalo ngā ruenga le lei, sāu tō ngā pātia I le so. And Josh Joseph. Whamai, o le pāluta fo ili nā, fo ili le si ainga sāna no fo upolu. Nā o sa wa I lava e whai e lako pāloka. Ia ai susunu loa I lalo le tangata lātou whale. Whawhonga le mai le mea le nā. O lea ua tutu whantas. Le komisino whainga pālota. Male matanga luengo leo leo. Male ofisa o whamsinonga. Le loia siri. Whatasi ai male whalapaputonga o le Samoa Law Society. O le alma u tu whatasi. Tu whatasi na ia pui puia le ai a te tau o le tangata. Au ai nei toi whaafefe ina oe e so os tangata. Po se sa o le ainga, po o se pule ngā li ima whai pule o le nu umale tu malo. No. E maa losi le tu lafono. Maa lala fo lale nā. E le ma whai ai. Eni tangata. Ona lātou te ena ma whaasa ina. Ia leanga I atu o sui tau wā. Po oni pāti whau whai. Po le sui whau lioli tutu taito tasi. Pē taito fia. Ma o atu ma te ena mai I lātou. Ese a fio anga masa I tu malo. O le mea le nae ta o le soli tu la fono. Wa oma na whaia tu te unga tu la fono. O whainga palota lua awhe se funu maliva. Your rights are to be respected. Your rights to cast your vote. And to select leaders of your community that will represent you inside Parliament. E lei ma se whea o se si e tāro fiai oe. Pole sa o tō ainga o whai mai. E whai lau sala pe a whai ele. E whai alu lai whai. A wafo e lisi belo te whatoi nei. E le ai ma se si o le nuu e lo atu e tū iau au tafa. Ma tilo I le tangata leo le a whai ai po ai le sui whaori ori. A o le a le pati. Lea o le a whai ai. Lau whiriwhiringa. Wana o oe. Ma lo wanganga, ma lea nganga pa ia, ma lea nganga o satani, ma nganga o tō tangata, o mauli o tō tangata, le la o tō iai tutonu, o le pusa pānota lea. E le iai ina le sa o lo ainga, e le iai ina lo tō lua, e le iai ina, ia le sui o tamaitai, e le iai ina le pule nu, e le iai ina, le teitei whono re komiti, so there you go. Don't be scared, and nobody's going to scare you, because why? The law is more powerful that will protect your human rights. And then, secondly, maengalona lua, yamana tua le lei, le whaatemo kalasi o le system, ma le whaatula ngana, na fili o tātou mātua, na tusia le whawailea. That was the democratic system that they chose to adopt and adapt to. Na tātou vai tama iai, ma vai tama mai le tula whono, whaatasi iai, male a ia te tau. Whaatasi iai, male whaatemo kalasi. Lea ua whai ma whainga whawai ma tula whono whawai o le saolo tonga o le malo Samoa. Alu e whai tau le vaenga, sfulu ma le tolu o le whawai o Samoa. Ona e mana mai la ia le ia. Tā ua tene. Our human rights are protected by the Constitution and protected by law. And protected by conventions, and protected by international law, and the democratic system that our parents chose to adopt.
Ia wantila ia. Whakua ai. E o lau le vale o ngaka ai le mafofoi. I le wha vale a tele o lātou whai. Unga ma lātou me lai whai. Le nāla ia wa fofola. Atua i le whala. Matua isi pela wha le lei atu ina. Ina ia malama lama o tātou tangata. Watoe o seanga tātou wanga i lei whale palota. Awaila ia lea ne i e mafofau. A mea po a yo pula mai ake oe. A o yo le alua e li poti oi fia. Ia le na. O le sungai a puna mawai. Ia fatalo fatu i o le tātou a inga i paia. I le suafa mawai ia ma o tātou a inga e tō tele. I lo tātou nuu i whale sa fune i sa maunga ma le whangoli i ia whapena fo i paia. Tō fo i pupu papali i se fita tāna whalava ma lor se fumaruia. Ia whapea fo i whiri maua. Ma outou uma o lo o anga i mailunga o le tātou polokalame. Ia mare au whaitatala. Ansua na nafi. Sa whaafafonga i le atunu ua ma whaasoa. Ma le fionga le te whono. Ia ma le sui whao lioli o le tofi o le tumalo o nganga ifo mua. Nganga ifo e tolu. Ia ma o le sui whao lioli fo lea. I le tofi pa le mia o le malo Samoa. E kari e mai la rifa mai. Sa o le atou. Fato le. Nano utango e wha taeta e alunga atu wha pena ale mataupu. O le saunoanga lava ale teitani. Ila uwa ailena. E wavala mai I fōlinga o mata o upu e pa u mai le fonga. Le tūlanga ese o le whamunianga le atua malana tāpenanga I lea fo I tamali I. O le uso. Mai o se tangata e te iloa e mawhaiona e talanoa mawhaasoa I hai. Ma mawhaiona pi itia e lo wanganga. Malangona ai le mawhanawhana. I le tūlanga o le au mai a vātū. O le whetū whaai ma le whaasoa. Ai e te ilo le lei. Pea e talanoa fo I nis tangata. E la ngona I lo tino. Tu ai ngā winga ma amionga. Awa fo I e whamatala mai e upu. E whamanino mai e upu o saunoanga e te iloa ai. O le winga whaasausili. E te iloa ai ia le tūlanga. E whapito. E whapito au ngawha. E manatu whapito. E whaasausili. E whaamaulunga. O ia lava lea. O ia. O ia. O ia. O ia. Toi titi io mai pe o se. Ia. But anyway. Yo wa tātou kari ye ma tātou. Manino ia. O le sa vali o loo. Mo moli atu ai. Tā sau tō whafonga ye la son naf. Tolus fulmon tupu. Sui fau ia. Na malanga whatasi malauli. Mo le teimi mua. I le sāwalinga ma whetā loloa I le atunu ua toa ma I tūmalo uma I lima sifurma le tas. E oea. E oe wheiloa I ma tangata o le tūmalo. Aisea, le ango I la tōu ia. O lo o iai le pule ma ui o la tōu lima le pule. La whawhea la o le whai mai le au pai e lele sa no nofo I petesa ma fa lue yo la tu no foa a la ta mi milo ma afu le lea la uli ma la vaenga e sufi le to fa le tunu a fa yu na to nofo o le tawi le na le nofo a fa I sa to ula ma tau suai Matali ye I le whai mai,
Talo fai le afu le ala le feo ai solo ai le mu king o le la. Ia tau te tali lava iai, mo tau winu lava iai. Ala ala le me ua fai. Ta ua i o le whaafonga Samoa. Ua toi o se ana na tātou tu vai lea iai. It's not too late for you to change your mind from being able to have a little bit of money in a very little simple time, and then you will be hungry for the rest of your life and the rest of the year. Ah! Wait! If you are ai lo le tunu, missa lo le tunu. Ta fonga tu le pen bena lo fa tu. Le wai fa mai, le atufa tu tunu. El se la tu sanga se la waso ye tu vai le si ta mai te mi fa ta va fa penei e fulai le manava le Samoa. Mo ma ona. A ole umi ole taimi ole afia ai le Samoa. Le a sa fa lata ma fa pele le tufa ina o le tupe le pole kola e pole a elengo le me pole kole e ai ka ko kali e batatu think about it. A whaio iai ia te oile tō whama mao mo le whau tō tanga a lofa i lo a inga ma lau whanau sui nei lo ma whau whau. Ia e manatu i a tina e awa e te manatu i le tupe le whatau waa e te maua i le teimi whatau waa o na motu lo leo lau pau whalawa. E le kia i tu lepo. I le kia fo iai le ia whaipule. Aisea. Whaile mea sao ma lau pālota. Pālota mo le atinae. Pālota mo le investment. E luatu le tupe, to e sau le tupe, ale mea la le luatu le tupe, na e luatu a oki e ngā. O le tupe oti, ma le tupe pē, e le ma whai ona toi whaola mai. E le ma whai na e tanga otu, resuscitate ma whaile mafutu, ma mai, jump out. Sau i whafo. Lena. Ia tufa le tātou pole kalambi. Ia manino ma mala ma lama, le se senga le tufa ngā tupe, ma le atinae. O i o le tufa le tupe, toi whai le atinae, toi milo mai le investment, toi sau le tupe. O i. O le tupe le nae le watua, o le tupe pe. O le tupe uoti. O le tupe le mawhai ona toi whaatula i mai e ola. E whai sesi ona whaalau. O le tupe leo mamoli atu lauli. It's an investment. An investment. O le mea la leo te whamatala i atu oi. O le ese senga nao anavatau. E te fili ai i ai. Maloa lofa i lau ainga. Wa leo te whai atu. When people are hungry, people get annoyed and angry. If you are ai loa le atunu ina wa umana tu fatu le tupe ono tau sila le iai i misa e misa tangata ono me ai lau tau wawa iai o le asisi ma wa lunga ai le soli tu la fona o le ngā hoi me ai o le asisi ma wa lunga le tu la fona o le soli tu la fono, o le ngā hoi, o fa fai mai le manga, o le tau ina, o le o lana na whaatoanga. Si ma o lunga, le soli tu la fono, o le talepe fale. Aisea, mo fia a ai tangata. Tō wawa le fia a ai o ai kupito, ma le ai ngo isala e luna o e toi whafo i whanua, ma o e toi whafo i tupe. Misa. A whai atu, ia, Iosefa. Wefa. O mai ave kou whangua i. Ave ma kou kalioka ma kou sol whangua i. Ne mea la le nā. Ne inga whakulola ia le, o Iosefa. Lei,
O nge isi o koe kosor karioka ngale a ku mai sol fango ingi ke wa ko aku fai fai me vale so fango. We have ku e kang isi ia tanga te fa mai sefa. Ai lo fa mato nei o la fio te fia ai mo le mato mana. Fa ku sefa kai no ingoi. O mai ava ku suo ko singa le ma va ku me fa ku se ko yo ko. Ai mo musu fo. Ia fa ko sefa ia o lai. O le si me ko ke manga o. Ele fia mana o le tupui ia falau i ko kupe mangi ko fangua. O le ia mea la le na Samoa na ufanya tuai. Investment fa ngā ioi lau tofi mai le atua. O ele nei. Tango e tuu mele ele. Tuu mele pala. O na fa tua le i le atua. Ma o i fui. Ioi ma vele au ka fau mea ngā ye. O le atua na te fa susu le ele. Ma fa pe nao na fa fua ina mai tai i lua se lau. Ma fa tele o na lau. Ma o na fua. Ia tufa atu le nei polo kalambe i tulu inga umore le lulangi ai maise i tātou o lo o i Samoa. Think smart. Think investment. Think development. Think about the return on that money. O tau sisila ia le tu lafo ina o na ave o le anavatau e tusi mai e tamaiti. Ma le se senga, neu te whai atu. The difference between the economist ale fast, na la tu tusia, le anavatau e winga le investment, ma le wha a venga mō tangata, ma le tupe to e ola mai. The return from that investment, ia ma pōkipa sa lau taus tusi. E le mara malama se mea. No ane le ilunga le lātou polokalam. Ia ma tau ai maa mai loa ma whaile tau whaaleanga. A le mea le atou sa vele a watu nei ma le fola i le whana. Na ia manino ma mala malama i le ese senga o tangata i eanga waa whaapitoa. I le tūsia ina o ni whainga whaavae e posi ma whaasosoa ai le tamao a inga. Economist. About the economy. About developments. About investments. About return. Ma le au bookkeepers. Na o le au tusi. E loa wha ma popola balance sheet o tupena mo. Mai ma tupena toi whaalu ma tupena ai. Ma tupe o le ma whainga na toi maua mai. That's the difference, ladies and gentlemen. Ia le nā, talo whātu ino sia whatumiti, talo whalava, o tau umalava leuanga i mai lunga, press the like button and share our program. O tau si sila la i te ngata popoto whapitoa o le ta mau a inga, economist. Lea na lātou whaafai le ina, ma fofoa mai ai le pepe leo le tasi le miliona ta lao poloketi. A vatula ia lea e economist i le vaenga lea o le au tausi tusi. Ia leo tausi sila ia. Fa au ngā se tupe. Na fa soa tu i mafau faunga o le au fai mafau fau ia. O le tamau a inga e posi. Ai matu o whaonga se le au su tusi ma le au uri ia no foi fonu whawai. Nā mau whatawai sa. E le tu malo nai whai nā mea. E tu malo eri le i atau sa vea. Mutalo. Le i atau oe. Oe, malatou tu malo. Oe le whai pula le tu malo. Nena. Fonu toi la ufu. Sui te tai o le vai. La le mea fontoi o whai ai. Nā o le tusi sa o matamata atu o tusi ai. Ai whoringa mai. E le ai ni whainga mamafa e loa ai
e matua whata ua ina le tele o afe ma afe o nei tupe ua wha ngā se ai whai ele aisa. O tuai ngā tina e la ia le manao nei iai. Ano ama, le lua. Whafonga lei mai. O tu ainga tai la ia. O le whapea na whai ma whao ngā se whapea. I lalo le lato wawa inga ma le lato teita inga ma le whatau tenga. O tupe na au mai o le poloketi. A wai wefa ngiskala. Sorry wefa. Masa ale puvai. Wai loa tangata. Wai lunga upenga ta whailangi wa mai wha maunga. There's no more excuses. Somewhere something is going wrong. And something fishy. Yeah, ele malongi le mele malongi mai I le mele al matou tu malo. Na la le me o fai ni tangata. Ala le me o fai le fai pule ma se tulanga tawa o ia le o lo vai overseer of the whole project and the events that are happening within the constituency. Da me o le vidi leo. Fai ni morianga, fa soli tu la fono le fiso leo. Au mai ni ta iala e te tau o na o I nā I isi tu malo. Yo tau sisila la ia. Na tau solo mua ala vai nei tangata le pisa o ma le o solo ma fai mai. Leise miliona, leise tupe pelo la uli awane. What the heck do you have in your accounts, in your bank accounts, and in your hands? What do you call them? A cash injection of millions and millions of dollars over Taulili. Pathway developments and analysis of the 2024 future developments for Samoa. Na vivi imai eisi fala propotonga lalangi. Le mentality o tangata economist na whaia le poloketi le fast, ale malo Samoa. Ua avea ose poloketi ta muotele mo se teimi mua ua whaatino ai I le atu Pasifika. Giving direct cash injections to the hands of the people. La foi mori mau mai iai, ia tātou pāanga tō tino. Our supporting partners for our budget support every year. Nā whai whiare tau whaawalea. Ti ngā o na tā ngofi atu I o lātou lima o lae matua palu o I le tupe. O rā e se taimi mua. Ua whai eini accounts I tū malo. Mani a lātou teu ngā tupe. Mani a lātou tusi siaki. Ma saini siaki ei tangata. Ale ropo wheme o iai. Ia nei tupe. Has there ever been a time like that ever before? In the history of Samoa, for the 51 constituencies having bank accounts with millions and millions of dollars in it. Yeah. E se te mua na whai se me whapena. A leo vivi I mai e isi whala papatonga lalangi. E o lava I a tātou pāanga tō tino. O lova sosani I le tātou pāketi talafa tau le tupe. Le tau sanga ma le tau sanga mai ka whiwhi e. I mawhau whaunga. Sa I tu o le mea lea I le whainga le malo Samoa. O le vast. Oh. Tofu I tu malo umea. Fono whawai. Ma o lātou lava o fisa se vanga nā I isi tu malo. Le usi ustai.
ma lātou le la lango, tau ma whai e wha leanga le poloketi le atunu. A whai atu fwoi la e whai wha le mai ma tope mai, i autou li poti. It's very simple. Here's your money, $200,000. My goodness. And here's your other 400,000. Here's your first million, the first $700,000. Oh, wait a minute. Please file your reports as soon as. Audit them and then bring them back. We want to give you some more money. Ai no. Yo ka mimbilo mo fayange kala I mimbilo angele me I kalepe angele me I mama. Au mai umali poti ai si tu malo. A o la tau lo fa sanga tau I le poloketi lea. E no fonofo. Ili fayani fale. Fole le fono fa vai mapu yai. Yo e tufa solo le tupe. Ono mai la ia lea nofo, ma fai whaatala noa ngai whaaleanga I le poloketi. A wale o kika le le poloketi. Wha maunga le le o li poti. Ina ia vave o le toi o I le steering committee ma le ofisa o tupe, ma le minsta o tupe. E saini mai ai. Ma le minsta fo o le I tupau tinam to mai tai maanga fso tai. Ma le manuia lau tele. So what is so wrong with that and so hard? O le ala le mea siri una whaingata. Ona whaatino ai le nā wa enga tā ua o whainga whawai. Ma toi avatu le sto miliona. Ma toi avatu. Lea la o le a tapo laple sa iso le mea. O le ala, o le a suia I nā, outou lagona. Fuatino whamu I nā, whatalo whatu, mālole se whamuria, whaftai le mafuta mai. Whapa ia, Peter and Eliko, tulimanu, ia, kalo whai, ia, oifo ile, ia filiskia lea. Talo whai, whaalongo le lei, Ioi, e te whalongo mai a oe filiskia o ngā ua wha maonia ua ave tupe se fulurua afe wha se lau. A e te teo so mai lunga lau vale tau pui ia le mata ngā o mea ua whai. Ia le nā. Whaivoere oe se afo se tangata o le tumalo. Ngai alula ia le ke moe le ma. Ma pulolo ia fo mal pofi. Ia le nā. Ta ua na. A avatu le fautuanga ma le tua lalo. Oi whaise me, ya, do something about it because it's too late. Everything is out in the open now. You can't hide it. Ne ma whaio no to e whaia iei se mea whapena o le tau puni, ma tau pupuni, ma to e tau whawhau seisi mea. E whaia le mea lea. Too late. Wai loa e tangata. Ma le me foi lale na ua ta tau ai ona tilo. I le palota le tātou I tu malo. Sa ili mai nisi tangata fau o le tu malo. Na le iai o tātou sui na e tā mamoe. Whai iai lau filifilinga. Ioe. O le mea le na e tau le whai. Talofa HJ, watching you from San Francisco. The Bay Area, yeah, maloli se fomulia. Vava to vava, mele le tau mawhaia e pupuni. You can't run anymore. People are here to scrutinize, especially la tau nei o la vocal people, fe ei te miuma. Ai le mafau po ala mea iau a watu. I te tonu o lātou accounts ma lātou tu stupe. Na i mumoni whaptu ngā tupe whapenea I tu malo. No, sorry wefa, nothing.
Malo sefo mvia. Yo. Ya le to titia umale vo le. Titia to le malo si leo. Ya ele tu ua ile tato por kalame. Male tau longo pea I taimi uma. But I'll have to test Chiva, watching you and listening to you from Canberra, Australia. Talo fai. Ana suamasi talo falava. Hello le se from Ria vaftai le mafuta mai. Mai pida. Ya aloli se vea le matute. Matamatatu nei Iranui. Ya mai le tulangi sivo. Talo fatu fo I le uso. Ja, Fetty Harder, ja, malto fine Linda. Ja, al au whaingaluanga malava. Le whare moa lele I Henderson. Tafta whatonu lava Bruce McLaren mangalo I kia ule. Le ngol whare mo peuma o TikTok chicken, ja. Le pule lua ilo uso. Lui kunwayu, ratalo fatu lui kunwayu, male tatu ainga atole kunwayu, tama matua ya tupai kunwayu, also fo matua fafine na Iman Rascal, ai mose fo le sunga le seyuli te vanga pili kunwayu, alo fafonga mai, mese fo I la tau olo ngā lurue pea, le taimile nei la tatu wo, o le wo le taimi o tātou telefou I vai whanua, o tala mai Samoa, o tala fo'i o le lalulangi, Male Pasifika, tā pena ele sui le Radio Samoa, mai le lau mua o Australia I Canberra, le whaletua, Miriama lana toa Pomare, usi maia le whaafonga. Talo falama malo le soifo si mai whaafonga I talafo le Radio Samoa mo le nei asalua. Mo li patia le CNN le maliane o le Hamas I se fuafuanga fou e whaatatau I le tau fio bevesi I Gaza au ngā lulue ai le au mediators po I la tolo tau mawhaia se file mu I sa sa e tutatonu mo le nei fo I mata upu. Ta ua le ripoti o mediators mai Qatar ma ai kupito Ngolo finau ia toe whaia tala noanga a lumana iei nisi os whainga te tele Israelu I le ai. Se pepala o whaamtalanga mai le Hamas wa ta wai o la tutadia ina le fuafuanga e peo na whaidu atu I le amatanga o le neiva yaso e sui mai Katama ai kupito. Na whaidu e le CNN ni sui se to rua mai Israelu e whaapeo o la tau mawaina le tari lea le Hamas. O ta ua e leo yeisa suinga. I le tali le whainga malo Israelu le teminei o lo fina wane ia whaamatu watu le Hamas tangata Israelu lo ave whaapangu tā ave sea o penga uma le Hamas ma ia whaatontonu e Israelu le territory. E manatu le presidente o Farani Emmanuel Macron e mana o mia le militeri Europa e awai le leo ina o le fide mu I te tonu o Ukraine I le lumanai. Fa mai Macron e mana o mia se ami malosi a Ukraine, mai mana o mia foi nisi fesosoani le whaatinoina o ngā yoinga I le rawele ele, mai au na fesosoani atu allies po o war a Ukraine I le amata upu. O whatau nuu le talanoanga Trump, Zelensky, ma taitai o Europa, e peo na fuafuina I le so, ma wa whainoa ia Macron, ua Mariana Trump, e ma whaina tuuina sa po sanctions, I lunga o Moscow pe a whaia le ngā yoi e peo na mariri iai, ma ua mai a fo ina whaia Trump ni sa po ni sanctions, ia ini tia o no lo lato whatau wina o le marusianga le energy mai Lucia. Pa mai Macron, e leo mautula na manatu e mana o Lucia se file mo. Ma ua mai a fo na whailo atu tai o Europa ia Trump, e leo o atu ini vai yaso po ni masina, le tau mawhainga ia maua se marienga o le file mo. Wata ua isi di poti na bala au Trump ia Putin, a o whaina la whonutanga ma Zelensky, ina ia whaatulanga sa whonutanga mo I lato uma e totolu.
Wa vese mai Israel suyo Australia i le occupied Palestinian territories matua iai Australia i le wha o Sofia o langona le lei ma langona wha ilunga lanu wa nga ia Israelu ma o se ngā yoinga ua wha iloa le minister le vai whafo Australia wa le manuia tele. Pai mai le 9 News na wha iloa whala wai tele le minister le vai whafo Israelu o Gideon Sa'a le wha leo ngā ino visa o sui o Australia matua iai le folanga le ripa le mio Albanese na whai e whaapea o le au latou amana ia le state o Palestina ma le whaai unga ua whaasa ai se tasi o whaipule Israelu mai le ulu whale atu i le atunu. O whaelo fo ila le minister leo le vai whafo Israelu o le au latou ilo fo ima le tutoa ni isi talo sanga fo moni visa mai sui o le malo Australia. O ta ua sa ai lea lava lipoti e le tadia ina ma o se tūranga wha maina le tele winga le manuia e whaia whaasanga i tangata Israelu te tono Australia e au fia i manisi ua wha matau i sa wanga. Peita i whai mai Penny Wong o le minister o le vai whafo Australia o le a wha awau peo na whaia ngā yoinga Australia e tinei ai whai ngā ia whailonga tangata whaasanga ia Israelu ma o le a wha awau fo ina ngā rurue ma paanga e sa idia se whire mu mo Gaza. Ua amata nei le whamasinonga mawalunga fiti i se mata upe au whiailo na whaavae. O le mata upu tu inane mai le malo e whaatatau le whai o swinga i le whaavae lua fe se furutolu. O lo sa idia tonu e le whai ngā malo le whina ngalo le whamasinonga mawalunga i le whaawinga ina ma le whaatino ina o le vaenga se lau di maiva ma le se lau ono spulu o le whaavae o le atunuu le au whiaile mata upu e whaatatau le whai o swinga i le whaavae. O whaamasino o whea ngai mana mta upo e whaururu o whaamasino sili sa lesi temo ma au whiai maisi whaamasino sinia. Wali putia le Fiji Times o le to tele ro ia sa fina wina le mta upo lea i rona urua i tango fia i le nei vai yaso sa o lato fina wane o le whaavai lua fe se fulutolu e le whaatu la funoina. O lo fina wane le lo ia Australia o lo tūrai mo le state Brett Walker SC o lo iei nisi o vaenga o le whaavai le nei e le ma whai na whai e ini suinga tu sa lava po o ani fetu na inga e whaia e le parlemene ma lo whaawau le whaamsinonga i le so. Ma le tala muli ua whaamalo si atiri le awa Samoa le laka piliki le toa Samoa i le awa yato stasi o alo le tunu o Bain Haas e tu watu na lango i le awe peo na whaamaonia i li pote le Radio New Zealand. Sa whaise whairo inga Haas ma la tu stala i Brisbane ma ia whaaino aina na whaai unga ta alo mo Samoa. Pamatala ia le li ta alo se tasi teimi sa ta alo i Samoa ma Australia a ta alo atu i mo Australia na ia whaalongo i le taino vi o fua atunu e lua ma ia toe tō mana tua i le teimi sa whaapepese ai i la tau e rona tina i le vi o le fua Samoa ma e pei o i sa fua mai e lavalo na naunau ta inga e ta alo mo Samoa ma whai masui o le ainga o si o na tina le tau fua family e meise o na taua i a te ialo na ainga ma le anga nuu. O Payne Haas mai le Brisbane Broncos o le Samoa, Swiss ma Filipino ma o tadia le rei le whaia onga le au Ben Gardner lana whaai unga ma whaapata ia fo i le alo le tunu ilo na wha mua o Samoa. Le aso suriwa o ke topa ta alo i Samoa ma New Zealand au kirani e amatai le Pacific Championships. Ia o tala ia le Radio Samoa mo le nei aso soifua.
Walelei ali ia mani vai luanga le akili mali lili e o tangata ko nga pese va pe vole pese vole le pese a wolofa ia a wolofa fo mo le mai ta yo ati male au finga wenga ale Henderson cars ile nei fo ia wa uli o le asolua ia male tatu ripoti masani ia awa fo le fa funga angale tunu fatalo fatu ati malole so fo bia ia malo fo le nga lue nei aso balulu male timunga. Ia malo se fo savea ia nangi mafo ia se oia lo fapeona pa foi na sapo kalame masani ia malo lava nga lulue yo amele nai tua se so official malulu o manu ia mea uma ia manu ia lava mea uma walanga fo ile o fai fa fo le fai kongui era o kapelo mal air condition ia watili ai ia ai wata ua le wata tau maisi ui foi o le nei aso ngā luenga sa whea ngai ma le tunu ia me se foi lau fionga i le te maitai ia wato o se anga ia ona tātou manawa lea ma tā walunga ia ngā ngai foi Faiva o le tunu ea mai le ia le nei aso manisi foi o le tunu sa utou mafuta ma talanoa ma whaasoa i le saili o se tavale ia whasaila wasawea mo le fasili ia o ana nei ia sa iai fo ini so le malo le tunu sa whapeona nga i mai fo i le saso ofisa ia apalaini ala se sa avale ia o nisi o le sa nga i mai fo ia me e saini ala so konkarate o la se sa avale ia pio le whara ia o nisi fo ila tunu ia le sao mai piki ala so sa avale pe maole solu ne sa so aina le sao mai piki ala te sa vale ia sa saini ala so con karate le vai asolen te snake ia o le pisi masani la vale Henderson cars ia o le amalu la vale sinu o lo fio mana o mi se soane a pala ina sa vale ia fatasi a wa mai fatasi a tanga tai lunga nei ia mana nisi fo ia malanga mau mai lalo ia sa ole lei ia e pe o le weekend o le asolina le pe to se le nei to a nei malanga mai lo pe o le foto a maua le fanoa ia e o mai e lunga nei ia me pikia la to sa vale ia o le vai aso lava ia o le to se le lava lunga nei ia sa so lunga nei o kilani o na pe sa so le e lata mai nei le foto officer ia le ala pe to se le a ia sign up lunga nei ia o le weekend lava ia o lo tu lava mo nei so a ngai malanga mamau me lo ia malo tale tu lai ono le fiafilei ia wa ta apel fo amonusina ma ta puni fo ia vai to lo to ia sa puni sa so ile sa so semi masani ile tu lai ono le to in i minute ia ona sa puni fo ile sa so officer le tulai ono ia e o lo nga lulu e lava ni so so officer se ia pa ina ni le school mai tasi ona pe o so tele lava ia o le fato a mawa no na ni le po ia le fato a ma na vai e pe o le fato a mawa no le se taimi na ni le po pe a ma na vanga luenga Maria lava ia lele tatala noa i le soasoani mo i latou o le benefiti ia ma le faamalosi o le latou application i le tagata o lae e faigaluega full time
Ia e tā ua te le tūlanga lewa e tā ua sa vea o no le tō tele lava o le malo le tunu o lo whapea o na wala au mai I meli mai I o lo o benefiti. Ia a whaila o lo o whaafongfong mai fo I le malo le tunu o lo fia mana o mia lava le susoani a la le tūle o le benefiti. Ia po o tatu sa mama tina matua le e sala pensione. Ia e mana o mia lava le sa full time. Ia tangata na so te lua to lua le application ia o le tūlanga o le tangata e alue sa avale ma le peimeni ia e tongi lava e oele te benefiti a o le tūlanga le nā po a ia inga le nā o lo au mai e le finance ia e le oni tūla fono le Henderson Cars ia o tūla fono mai le finance ia e mana o mia lava i tangata full time ia tangata na so e to lua ma tangata le benefiti le apalaina sa vale ia ole tele lava o maso customers ia e whamanueina ala so talasanga ia o benefiti ia mataso tamama tina masua ia le sala pensione ia le ta bua tele ia ma le si vaenga na o lo ia o to finance companies o lo to ngā lue fatas ia fai foi na ave na eu to me alo fai I me referrals ia ma isi foi cashback ia sa le sa vea ia o lo maua sa so referral o lo mau foi sa so cashback ia ma sa so cashback ia o lo maua uma lava ia cashback o sa so vale uma lava o lo fa pe ona apala I le customer ele te ila o fa pe le customer e le se cashback e maua pe a apalai sa vale rea ia maua uma cashback o sa vale ia pe a apalai mai sa vale lava ia sa so cashback e a masa mai le afetala nga ilunga ia whapena sa so referral po le sa foi le te tanga refer mai I le sa officer e apalai sa vale ia o sa so mea lo whatupe na o lo whapeo na whaalu seminei ia o sa so cash gift ia le o sa so supe mea lo whana o lo whapeo na whaalu ia sa so promotion ia o sa vale ia tolu le ia le seminei o le XUV 700 o le fitunu 4 ia ma le Scorpio Kiwi Edition ia whatasa ma sa so piki apu Mahindra ia o le piki apu le na e whawheta la le mea lo whatupe e mawai a o ta vale ia ta I fitunu 4 le na o ta ua ia e maua le ta I lua wheta la mea lofa ia o tupe I o ta ua sa vea e le tongia o tupe ia o mea lofa ia le Mahindra le company Mahindra o na o la so promotion ia o la so ta vale ia lo fa pe ona fa alu lava seminei so se customer lava e sawe apalai lana sang Mahindra I le to ainga le o ta o ia e maua mea lo fa tupe ia o failo asu malo va tak ia a fai wele si vaenga ia ona mai lo le o le ta telefoni ia fatasi ai fo I ma le ta tuatus ia e le fa uma ina tapo kalami sa vea ia e a vea ia le nei tulai e momole atu le whastrai tele lava le pūlenga Henderson Cars I customer uma lava lo whapea ona o whamanuia ina la so talasanga ia ma maua la to tavale I nei le Henderson Cars ko le momole atu le whastrai le pūlenga ia I customer fo I wo whapea ona whamanuia ina la so application ia manisi fo I le tunu o lo whapea ona ngai mai ia manisi fo yo lo fa pe ona fa sabi ia ni sali fo yo la to talasanga ia o ai lava lo fi mana o mia se so ani mo se apply na sa vale ia awa te no fo ai bala au mai o asi le numero vili fua o le o vale se lau fit stasi ia pete su mai fo I le mato officer o le tasi va fa Kevin to sharp ia fa ta no lam ta upu po o le foi talia e maso sa vea le back credit ia po le anga le ngo ia lo ia le maso finance e so soani e mo ia lo le anga ngo ia e apala i se tavale ia o pete vala au mai foi le maso numero ia ma le maso email I lungo le maso Facebook page na lo le Henderson Cars a fa tai va sa vea mo le va no ona util sa sai Ia sa te whiroa I futai au le tapo kalame māsani. Ka sai lava.
Ia, malo whaafitai mo le tali poti, ma le tali noaka fo ile nei, ia wauli o le asolua, ia anga leile atua i tiu te o lo tutoe, ia ma tau nuu fo i ma le saunga le mu, i mauta malawa, ia mo le te minei whaasoifua ia whaafitai lava. Whaasoifua vea lo whaasi mani te lela fiafi. Pena fo i. Mai tai o ati ma le tātou whalata wale Henderson Cars e te mau le telefoni le eise tongi o walu se lau. Fitu tasi, fitu tasi. Ia leo le nā, whai ona e hanga i le latu tuatusi se lau iwa sifu ma le wha Cavendish Drive e ina i Manukau. Ona, o mai leo la utalandoa i le mata upu lea. O le so. Na tutulai ai ia nisi o leo e maise o le lo ia leo e a mata lana folosanga e winga i le mata upu fo i lea le tamaitai o papali i sia figal o se tamaitai lawi loa i le tustala fatu solo ia me o tustusinga lea la Olo o te te o ia i mōrianga uma lea sa ia i nei al fasioti tangata pa i valea, fasioti tangata wha moina, wha o ngā ina o ni a upenga o se sa mala ma se anga ese, ia ma isi lava mōrianga. O te te iai i ele te mai tai lea. Lea na tula i mai ai le whawhita uli, na umai le soifua. O le tamaitai for mai Professor Dr. Professor Caroline Cupboard mai America Samoa. Tasi le nei whala velami. O lea na matua vivesi ai le tātou o tunu. Lua maliu. O le maliu o tu au. Lea o toi whawhau mai fo elesi urungali i lea o le whale o pi inga masatadi mai Sydney. Le fo fau mai o mo le van. Le fo u fa mo toi mo le si van. Toi fa mai o mo o le stangata. Wa umana watu i leo. O le i lopo o hawhia e ngatai. Leanga o le mea lea. O le fau fonga lea. O lae la tau te i loa le lei. Le tūlanga lo o iai tangata la tau te pui a mau fiofi i lava. Ai le sei fa tātia le mata upu. Tātia le mata upu. A whai o leo o toi te tala le mata upu. Ai au, wa uma fo in whawhau mai sa mua sa mwelu e lua sa mwelu e tolu ma le sa mwelu e wha. Whawhau mai lea mea, ma lea mea. Ono sai, tātia le mata upu. O le nā whau uto ko mai whawhau mai le van. O le longa se mea whawhau ange i, whawhau ange i o. Ai, o le mata upu le nei. E winga e le fasiotia. Ma tangata vale i nai le nei i tina, ma le nei tamaita i lawi loa o matua le soifu o fitu se fulu tausanga le matua. Ia, le foi e tau te sila fia le nei, whabai e sifulu wale tolu mori mau le leo. Le ala a mata na wha ngā solo mori mau, le folosanga mua na wha tino e le lo ia. A leo i le aso nafi. Lea fo i la ua whaatalitali. Mana tua ua uma na avatu le whingalo le whaamsinonga. Ina ia au maia se li poti whaapitoa ase fo mai whaapitoa. Psychiatric report. Whether Papali i sia figal is fit to stand trial. Pe e iai ia se tūlanga fo lea i se li poti whapitoa le fo mai o le mawhau e whape ai e iai ni sotanga i ngase o le mawhau mental illness. Ia alu mea le fasio tangata o le sai diringa le nāma mea o le lao o iai ia taunumanga o leo mai e iai la maisi so tanga o menei. Ma o te tali tonu ai foi. E le mawhai au na le wala au inai ma le ingo le tamaitai, tustala, ia Lise Marie Schmidt.
awa te lei o le awhianga i pe o na iei tusi fo ia na i tu inatu le au le malo, whaatasi e le minister ma le komisina, whaatasi ai, ma le fionga i le loia sili a le atunu. So there is bound to be something that needs to be revealed. Awa, tusa o le whaamisinonga leo le tamaitai o papali i sia whigau. Leo lo tua ia le maliu ai o Dr. Caroline Cabot. Ai iei malona sootanga i le tamaitai tustala i Alice Marie Schmidt. Whatasi ai. Ea, malena, e le tue tau whaailoa i le tunu. Le sootanga fo i nisi. A o lea tātou te alo atu le whainga palota. Te le i o le awhianga o nei mea. Mai o te tali tonu, mana tu o le mata upule nei. Tātou te le lotea nisi mea o lotea i tonu al whamsidonga. Ai na ona tātou papai i ai. I le vaenga na lai o na avele tusi le tamaitai o lise. I le au le malo fa perfo i le loia sili. Na mafua ai ona molia. E leo mawhaia lātou morianga. Whasanga i alise. Ina ua whapea. E matua le wha maonia uma. Mea sa tui nātu le tusi. Sa taua nā wina fo i le tamaitai o lise. Ina ia avatu la mea ia ta o physical evidence. A o tusi ia. Na sa ua na tā ua ai malau manu i ai. Le sotanga whaatasi ai. Male fionga i le tamaitai pāre mi o le malo tau ave. Na fsiringia la fia mea. I le tūlanga o lau manu i ai lo na ingoa. Ma le sotanga i le tusi le alise. Po le ale mea o le whai aisa na mo lianga whaasanga i alise i le mata upu o tau valea i nai le tofi o le atunu o lo o ina ia tau awe. A sau le tali e le fionga tu mai tai palmia. Na te le fia whaia se mo lianga o le mai mau o le taimi. Ma alu i fu le taimi la tau ma le maras. Tātou tali a lupe o maunu. A wā. E matautia lava mea ia o le atu lai mai. Whaasolo atu le tūlanga o le whainga panota le tunu, o le lauina o le whamsinonga, o le whaiunga o le whamsinonga, o le fabrication of evidence against Lauli and 6 others of them. Whapenai fo i male tūlanga. O tawalu manga o le whamsinonga. E la lea, ia, tātou no whanofa ma mata ma whaatalitali i ai. Ia, ai se i whaia o pēr tiu te matofi o le whamsinonga. Ma su enga, ali i mita mai tai leo, o le matanga i wenga. Whaatalo whatu e i tangata i o lo lato wala au mai mo le uso. Ia, Thomas o le li pule na o le tātou company leo le Builders Blueprint New Zealand Limited. Ia. Whātūtua ina whatele i le tūlanga o ngā luenga. Tō tele o tau ia wala au mai ai wā o le sunga ia Thomas. Stasi le nā o whafonga o le tātou por kalame ua whaingoina o le malui whale. Seri kā muta. Ia. O lo wala au mai tangata whaamulmori pempena watu la numero. Le o lua tasi 5 tolu ono wha. After Thomas mo ngā luenga leo lo whaatino mo le tātou o tunu. Le Builders Blueprint New Zealand Limited. Ia aso fo i tae au. Ia mo fo sisi whapoponga. Ma le whale tua ia e mele palamo. Whapena fo i ia le sunga a Thomas. Ma le Builders Blueprint. O le tumaita i a Taralina. Ia ma le sunga fo i ia Matt Luatua. Mai i le whalapu putonga, ma le company Advice for You. Whatalo whantu ia
alo lewa ula tupai talo falava tia amate faso sina ropena talo falava on sai ile tumaitai o tasi on sai, watching you from Melbourne, Australia, and also Charles Stalin ia fa perfo ia so vale tau itua o yo tawa itu ia na al saulena ia auto umalava leo mafuto malunga le tato apio folinga. Please share our program, press the like button, and also subscribe to it. Tasilan na fam sinonga le la tato tul matai pe ani ia malona fa solonga fava yaso ia o lo tu e fanga solo ai ia taulu mangal fam sinonga na al maliu o mai tai Professor Dr. Caroline Gabbard ia male tangi fa sanga ile tu mai tai tu stala papali I sia figao ia maisi mo li mau e tele leo talu sia fo I ile mele le case non do nei wa uina mai ai ia ma avea I whawhautuanga I le office o le malo ina ia mau popo ai a lato lipoti ma whewai ma lato notebooks ia lato tanga ma le peni e tusi umai aso le taimi o le tananoanga ia ma po e whamaniata ta ua tele ngā ruenga na mo o tau ia mai I le sunga ya Malia Ulungia, talofa Malia, watching you from Las Vegas, the Sin City of Las Vegas. Ya, lo anti-sina. Lo whafonga mai na, ya, vapena fo ia, le tō tele o tātou ainga, o lo alarampa pa au, ai mai sea I Las Vegas. Lo mai leo lo talendoa. Le tulango le ko yai le fasilanga le mai le fionga I le inga matua le tofa ya ale vena ale a fai olo yai pea ia le tato tamam faolioli o le nofo ia po o le tofi fo I o le tumalo fa le ata le fa ia vai o masui le tofa le inga matua ale o moli atua I o lo faanga ma fa ma fananga ia me se foi o le fa ma lo ngase o lo fenga I maletino talo lava le tunu malo I tu malo a inga me se foi le atou se ve mal tato por kala me nganga I Faiva maletano aba ina ia tafi se le tua ngase o mai ma finga tai le soifua o lea o lo mana o mia oe lo I tu malo faleata le whamau a inga o suri ma feoi o ulu mo la a inga I le malai faleata wha ia a wale whalanga mai nei ma o tonu fo I lau to whaling o matuale pe e te nofo New Zealand nei pe e te whātu atau nu watu tai au ai te tala lo bale palota e whamanuia le atua I atua. E tele tangata lo ainga malo I tu malo. O lo whaia lato mori mauma lato tustu singa. E awa lofa atua I ate oe mare. A whalefu male apusio to whanga. Ile neifo I atunu. Mātou te talo ina ia. A ho ngā le to mai o lim to mai tai fo mai o nei atunu. Ta wala atua I le lofa male anga le lei o le atua. I tong fitinga o tau tonga ia o a uma tau na whai ina ia toi whafu sia ai le malosi o lau tō wha I le ngoa matua ale vena ale tale pese whapitua alea mo le sui whaolioli o whaleata le wha mai li masalo salo e o lava I ai le toi ina o no can. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, fai fafia, leise poka, leise pia, musica e pakilia. Ala toki tamatane, pui puina, aina, se vai ane, la fasa sauna, e se launa, lo ana, mafufauna kilia. Leise vodka,
musika e pakili. Kasi le kama e valua popo, o lesi kama e kakau. Lua kama e valu kau, o lesi ofu au. O eke kumai ai le pusa le umu, ola le mafofau. Ako fafia ngai au kuanga, whaloloa i au kau au. Fili mai lau ua, lea ngai vapenga asa le umu. Makungi maa asa o lo saitu le vai ia kumu. Maa i lau ia ofi, ma le lau mango, oi i sulu e koe fili, ma le lau anga le wai fafo le uro le sumu. O maa fea, le mawhainga kali e lango lango. A asa leanga o maa e mereka ele vai singango. Pasi mai le sasae, ka po e whai a mama. Me iei ni meanga kukoeanga poe, mga oi koe whaafanga. Ai ale ai, kango loi whasusu mai lau pea kanga. Su e masau ia ofi, o le a omu le mua kama. Cinderella, sau oi i pe ai ke pae e. Lua lau niu le lei wa ai oi i se e. I pi i mau Spider-Man, i pi e please fe e. Se si ai pa u, ai le umal kako pise me. Toke tamatane, ai mumata, i le afi. Se vai ane la fasa saunga, e se launga la o auna, e mafufaunga ki li. Leise boca, leise cheese, leise tequila, fai a fafi. Leise boca, leise pia, música e paquilia. Le toke tamatane, e pui puinga, ainga. Se vai ane la fasa saunga, e se launga la o auna, e mafufaunga ki li. Leise boca, leise cheese, leise tequila, fai a fafi. Leise boca, leise pia, música e pakili. Vai mai mama, e mua mua le sua le whawhiangainga. So so oi le ma le sua, mo le sa o ngai ainga. Samoa, o menge i whai mamasanginga. O lalafanga, e pele i lo loko whalanginga. O le moanga i le ausi, e poko e inga whamai o le i aivivi. O le fuela velave, o le koko o le ngausi, o le kupua i le make i. O le vau filifili nga o le akunga ki sila fi. Le so ngalo kia men, kakaunga e wha ai keke. Pe ia so whai special units mai meleke. Ka apela songa fuai koko kusa apampang teke. Pe ia ke la vesa nga fui e me kai e skeke. O le kofi au ka u, o le pui puinga. O whawhinge mamaku, ia fura kau kua a esu ea. Shua e ke mau o le pukoi kua. Whai o le palapala, nga kwa i oval mango sua. Nga o fongo whakupii, wai lai kiki. Abi vii e whinga kāleanga e kose i whala lii. Whai vau ka maali i o le whekalai. O whai vau le au manga, o le kukua ingo le whongo makai. Maalo se le nguku, e pola pui pui ma vaava ai. So maku pala pala i te a, o wanga ngalo se kakalo whaafukai. O le tofi o tamatane, o le mumata, i le afi. Se vai ane la whasa saunga, e se launga la o auna, i mafufaunga ki li. Leise boca, leise cheese, leise tequila, whai a whafi. Leise boca, leise pia, música e paquilia. O le tofi o tamatane, o le pui puinga, ainga. Se vai ane la whasa saunga, e se launga la o auna, i mafufaunga ki li. Leise boca, leise cheese, leise tequila, whai a whafi. Leise boca, leise pia, música e paquilia. O le kama le mangu, e whawhanga i ke wila. Whangala au i ila, o whilila, o musenta ma ke kapila au kākou. Fiu e fusi pau, salu lima, o se e vae, o se sae. Wai au ki poki wila, sau malea oa inga e kuku kalinga. O le kama i ke poko, e ngake whao ngā inga. E vili leo leo e a, loka lau koe inga. Se kango i whaapasenga, mai kausanga o langa kausinga. Na makofu le manulu, makiva le kango lima. Nga o langa kusipa ia, le sa lima ka ika inga. Alofa lo uso, awangi fase inga. Lo mafofau ia whakua mua lo a inga. Ia a aisa o kausinga. O le kama Samoa mongi, lo kiu ke leo skai. Kusa pe au sange se makiva e whaasangai. Mangu ia sa lilo, e mafu le fuku whai. Whamangu ianga mai makua, o lau aulo malulu mangai. Se whakalakalango, so se whapika uli kango i fofo whaasamo. O le bonga e loa, e fofo ai le ala mea, le ala mea. Whamai foa a e rap mai ngai peia o e le fuea. O le toke tamatane, o le mumata, i le afi. Se vai ane la whasa saunga, e se launga la o auna, i mafufaunga ki li. Leise boca, leise cheese, leise tequila, whai a whafi. Leise boca, leise pia, música e paquilia. O le toke tamatane, o le pui puinga, ainga. Se vai ane la whasa saunga, e se launga la o auna, i mafufaunga ki li. Leise boca, leise cheese, leise tequila, whai a whafi. Leise boca, leise pia, música e paquilia. O le toke tamatane, o le mumata, i le afi. Se vai ane la whasa saunga, e se launga la o auna, i mafufaunga ki li. Leise boca, leise cheese, leise tequila, whai a whafi. Leise boca, leise pia, música e paquilia. O le tofi o tamatane, o le pui puinga, ainga. Se vai ane la whasa saunga, e se launga la o auna, i mafufaunga ki li.
whanoa no ai, whanoa le lotoi, whai mai wa te na ton mai pe ai le whanoa. Whanoa no ai, whanoa le lotoi, whai mai wa te na ton mai pe ai le whanoa. Sayo
na a whawhiwhia ka sui whiwhiloi o le awa uli o le asolua e na ua ngā Gagaifo i Faiva o le atunu. Po whea lava la le atunu o lo e whawhonga mai ai. Ia, po le afo i le aso a whea le tafa o le lanulangi. A watu le whamalo le i atau o savea i a te oe. Malo longa o le nei a fiafi e na ua tāwalunga o tau Faiva. Sa ngā pātia i le nei aso pe o Faiva o le vao, o Faiva o le sabi, o Faiva i to tonu fo i o whale whai ngā luenga. Ia, o ofisa, o aonga, o leo leo, ia, whapena i so se ngā luenga lava, o le whale inga. Matu le whamalo fo i o tātou lava fo i tangata. O tātou a inga o lo whatino lava la tau a tinae. O me o whale sui sui, o whale ofu, lava lava, ia, o whale inga. Sa ua whea nana le la i le Ulutoa and Sons i Otahu, le la le i Otahu, ai vela lo male mamoe sa kau. O ka o kai le matau tia, ave lo male meo o le ru au, ia male talo. Ia ngā whaia kua ai, la ia le lungo le awala. Tau mawhal tātou lava atunu, e māta ngō fie, e toa le iai le moa. Ia pe o nai vaenga na, o nai iau tātou tangata, o lo whaatino la tātou lava, pisi nisi mātina, o lo whawhainga luenga ai, o tātou lava a inga, o whanau, o uso matua whawhine, ia, e tā ua tele. Ngā whaila o le te whainga luenga, i se pisi nisi a le tau ainga. Ia, tau whaila na e usustai ia ma tau sia, ia tu la fono, fo i lea o le pisi nisi ma le company, e le whapea o le tau ainga, ia na enga whaile, ma e so ai e inga ama e tango fo i. I le ave nisi me o le pisi nisi ma le company, o le atoa ai le whaasoa le company. E whai alofa o mea potino i a te utou. Ia. Hei, inga te tele nā. E peona i le Ulutoa and Sons. Watu le wha malo i a te utou. Tino mahatutua lo wha autu iai i a ma wha tili lau mea iai le wa ai fo i ai la tau o lo ngā lua i o tangata o le tau ainga. Wha pela fo i le au nanga a le tui sa mau. Le afionga i a Samoa, te oma le whaletua i a Elizabeth, le ngata i le tui sa mau bakery, o le tui sa mau takeaway food, i ama le lato atina e fo uepe o na anga i le tōtele o le atunu, le Manhattan Convention Center i Dominion Road. Ia, i fo i alo matapa whanau o le atunu o lo whaia lato pisinisi e pei o whare kalapu, whare whawhiwhia, ia, tatala tuai lea stofi e tau ai lea sa, lai whai asi a miona. Wato le whamalo, ma le whaftai i ngā ruenga le lei, o atina e le lei, ia, e le ngatala o lo o tautua ai sa mua matangata lau tele. Ia, lo tau le lei e fo i le ngō Samoa. Ia tātou atina e mapisi nisi o lo whatino. Whatalo whapitoa i lunga le api o wholinga, le ftelenga a tilinga Paul Robeck maloli le soifumunwia, ia whapena fu i a te oe mo le tau au whainga luenga, pa whai o lo o tau ngā lulue. Pama Winterstein, Malia Ulungia from Las Vegas, o aso vale taua itua, ia, o isi vaenga i o te vava i atu i tasi o sai. Watching you from Melbourne in Australia. O Charles Stalin, Sina Rupena, ia, mautu umalama o loo. Mantua, tufa le tātou pole kalambe, e tā ua le nā, ina ia manino fo i mamana malama. O ne ngalo i a te oe, o le taule i tū lai lua, e le vai aso fau, pa u le nā, i le aso lulu sifuru marifitu, o le pre-polling na, o le winga, la iei fo le tātou au whainga luenga, o le team o le Radio Samoa Iopia, ia pe ona iai i ale ftelenga ia auta ngā vaia, tipi auta ngā vaia po le sunga fo i le tūmanu vau, ia po le fionga fo i a ngaluma le mana.
whapena fo I ma le fionga ia lilo mai awa. Maina, vai. Ia manisi lava le tātou au whainga ruenga. O le a koneti sa o mai lava I nei I le tātou ofisa au tū I au kilani nei. Ia matu I nātu ai loa. Ia tawuru manga uba lava. O le tātou pre-polling na awa. Le mele sa o finau o tuai lava I le tele o tausanga. Sa o ngalue ai I le kawa ino tātou whainga panota mai Samoa. Ua o vātu e le ono po ua fitu tausanga, fitu whainga panota po le valu fo I lava whainga panota. Wa o le a luas fulma le valu tausanga le matu o le tātou le tio. Tango lai whaatele mai. E le taitolu. O le nawinga. Luas fulma le tasi. Wa o vātu la I le valu le se fulu whainga panota. Wa kawa bai le ato sa vea mai Samoa. Mai nei, o la e whala le tātou team I au kila nei. Mana I whalea o le ftelenga I Aseu Manu, Francis Ioane, o le sunga le li ia o I hata vaimeni, o nei le ato savea, o le sunga le papali I lafu peo, ea maseisi, ioe. Masesi o le a tōli mai I le tātou team e taulama I ai I le taunu mai o whaamitalanga o whainu mera o le au whainga. Ai o le mea lesa o whinau o tuai lava. E o lava fo I le sunga le lauli al mali e tō sa o whai atu e nei tau sanga ma palo tau watua I atu. E le tatau o na whaalawi loa ina palo tau whaapitoa nei. Special voting ia whapena fo I le pre-polling. Ona I eilo talitanunga. O I e sori eile tu la whono mai masalomia I foi. O le tātou wō ma mai ma le tātou uso ma mau. A uso ma mai. O le tamale o masalu salo. O le memo mua. O le teimi o le wha solo mai e pre-polling ia po olua I palota ia. O lae mai mo ma mata ma wha longo. Ma wawa ai I whainu mera nei te tai o pati. Mai tu malo SS. O komiti. O sui wha o lioni nei. Le ala na e lai ona uwhai atu. E o ale, o le teimi ai lo ai, ma wha mau lalo, ia whainu mera o palota wha apitoa nei, ma pre-polling nei, mo I la tau fo I le ma whai o na mo se awa noe o ai I le asu whawe le whai la tau palota au tū. Wana o I la tau e ngase, mana onga whaapitoa, o I la tau o le a whai ngā ruenga, e le mau se hawa noa I o e whai la tau palota, I le palota au tū I le asu whareile. O le teimi ai loa I whai numera ia. O le teimi whai nai ala mūsolo ai ia kama I sumu ka mai kuia o su e mai ia tangata e o e whai le palota. Ai o le mea o laki e le teimi le nei, o le ua whatapu la ale whai numera, o I lātou na maua le hawa noa le stalai a o le whai le palota. Ioe, ia mata I tuina la e le tō tele o tō po ai la ia komiti ia wa le umana watu le tula whono mai o le ofisa o whai ngā palota. Sa se komiti a se sui whaorioli o na utou o atu e watu ni tangata e whai se palota. Ma laina atu ni tangata ma lau mai ni pasi po ni lori po a lava tu ai ngā transport e o mai i tangata ia. Ma whapea, whapito lava oio sui na ole, tangata palota le nā paimala, faimala. So you see where I'm getting at. The minute these people hear about the total votes of these special votes, eli mafe, eli mafe lima salau ia palota ia le a mua faitau mai I tu malo umalavo le atunu. Ile a solulu, a solua sifur malfitu le na. O le sia ufai tionga sa ave le mata upulea. Ina ia ta ofi ai le whaalawi lo ina o whainu mera a sui ia o le awhai le palota tangata I e lima afe lima salau. Langa ngungulu ai ma whiwa I solo tangata le po
e o te su e mai tangata e mai whaile pālota leo. Lua, tā lo le teimi a mata le pālota a manta. Tā ifo le teimi po le tāo le lima i le afiafi o tapuni uma whale pālota, tapuni uma lama whale pālota. Our lover, there is no other excuse or no other extension. Anyway, no exception to the rule as well. Mainga lona lua, lona tolu, o vai vainga nā ma so umanatu le nā ia e te taulanga lewa lewa tele na whai ia whainga pālota. Ai whai lava ma mo ea i le pō isi pusa pālota. Nāna mea wale whai ai ia se whainga ena ia umaloa wa tāpunia whai tau le pālota. Awa o le whai ama sau ai te mi uma. Fofonga mai lava tau lumanga o le tu malo ma le tu malo. Ia awo lava ni i toe mo ea se pusa pālota po o le motu tele sa la whai, po o le motu tele, po o le motu fo i tu mua. Malanga o i, ia e whafangu mai ai ia isi langona, ma isi masalu salonga. I le le a mi o tonu ma le wha maoni po o ai. Ioe, o ai o le ai. La tau te leo maluina pālota nei. O le mea taua. E te tau ana whai ma wha leo mai loa. Ma wha mo mawina le computer, wha mawina. Pe tuai mai la, awa o mana whai tau i o ilisi pito. Wha sawa i lo ma le whai numera. Leo wha inga. O le mea moni e ale mea le nao. Ioe. Ia. Talo whatu le sunga Paul Robeck. Ia po le tilinga fo ia tilinga. Ngā lo le ngā lue. Maalo Wilson. Whamea. Talo whapestale ia taua. Le mātou te mata ma mātou karie aku ingei i mota. Ia. Whatalo whatu le Wilson family. Ia. Peifo na iai e le uso. O lo mātou mafuta i nei, ia le tofa, ia tungsia, Pio Wilson, ia whapena fo i le fionga ia tanga loa, Eddie Wilson, and the Wilson brothers, UC and all of them, they're all our friends. Ia male sunga le li whaifi au, ia Michael Wilson, Pastor Michael Wilson, and the Wilson family, not only here in New Zealand, but also in our village, our proud village of Mota, and Vaiala i le whale vai maunga. Alo li maalo, lole, ngā lue, ia, la sa utova aifo ia i naile. Tāpenanga le tātou i tu malo, i le panota. E lua sui nāu te vava ia tu iei. Ia, o le tofai ale ntai. Ta mapua. Ia, whapena fo ia le tofa. Te lenga ia tamale tā tai Mang Jensen. Ia, te le tofai atu. Tauna tātou anga i o. Ea vele tātou whamua. O tau nāu tātou fuaiala i o le tu vai o fuata. Ia, maanga i e langolango ina, ia le tofa, ia tamale tā. O le savali le ainga sa le patu e longo ai, pe ao o ina tonu o mai, ia le savali o le whaapulotu o le maali e toa, le whalawai maunga ma le whalatua masanga. Ia, tā ua tele, le nā savali e momoli ai, ia le tofa. Pa o le whaapulotu, na momoli mai au mutangi ma le toa fitu, mai le sunga le maari toa, pa o le nofo foi, a wā, le whale tua masanga ma le lātou tama. O whairau tuone talo whalawa, talo whātu le uso, whainu le lei i lau tapaa ofe Wong King, po e inei ia po lo o tāpua mai i Samoa, talo whātu whainu le lei lau tapaa, alo le soifo manduia, alo fo i le tautua i le ainga ma le tātou nuu ma le
e kalesia. Ia, o moana whatele, nā lo se whamanuia, o le oile silea. Ia, alo whaftaile, mafuta mai. Nau mai leo la u talanoa, ma le whatalo whatu fo i le o whalo whatu i le tōwhare ngā matua ia ale vena ale. Me moe lo o saunga le mū ia malango, le leifo i ti ngāma ono ngase o le tino. Leo ua whaalawi loa ele fionga i le ngā matua ia ale vena ale. I lana whaasirisi langa whaalawa i tele, lea na au moia i le asona le la. I lona i tu malo whaleata le wha. Wa ia sao noa i whapea, wa mai au na ta oto, le fuafuanga sa whaia, e lana fionga i le ngā matua wa o ia o le teitei whono, o le komiti o a onga ma whalea onga, i te tono lona i tu malo whaleata le wha. Ia, i saina ma tuamua. Wa uma ona tāpena ma wa ta oto le tupe, mai le malo Amerika, ia whaatino ai le whaalelea ma le fausia o le whalea onga. A saina matoa mua le whalelua. Primary school, e tusa ma le tesi ma le 1 miliona tā la. Lea lava olo o ta oto ma ua whaanganga. Ma ua saunga le mū le natupe. O tau mawhainga ale tō whaile ngā matua ia ale malana komiti, ale vena ale, mai whalea tale wha. Ai, olo sau no ai fo i male tō whaile ngā matua. E iai tangata masui tau vā whaolioli o le whainga pānota, lea lātou te tā mo e whātas. Le nā fo i ua atu, e sori atu le vai whale ma o e whātale lau. Ma whāsesei na ai le whaafonga ale i tu malo whalea tale wha. E winga i whalea onga ia, a le ua uma ona whai o le tāpenanga ma le sauni uninga, e le tō whaile ngā matua. Se ia toi fo i atu matali watu i le whai unga le mai aso le nei, ia a wala na wha lawi loa i lona i tō malo, a o lo loma ai le whainga pālota. Ia, wha moe moe, o le anga leile tua momolo malosi lau tō whaile ngā matua, o fo i lo tutele, ma lo ona sai, ia malava papale fo i ia ti ngā fo i le tino la tau ia. Ai o te whamni antu talitonu lo tatalo lo a inga whatutua le tua sa mo o tasi mo oe. Ia whapena fo i lo au a inga o lo i tu malo o wō mai masani. Masa mo poto. Wa marmala masa mo i lau tō whare ngā matua. E tautala i le whamaoni, tautala fo i le amiotonu. Mai tau tala fo i masau noa. I le mea tā ua e te tau o le whai ina ia manuia ilo i tumalo. Mau te talitonu. O oe leisi te mali. O le paia inga lena se i mawaiatu nei. Sa e matua i talitonu malo whaatua tua a toa. I le pepe na fofoa i te tono lau tau a inga whaatua tua le tuasa mo o tasi le poloketi tasi le miliona. I know you adore that baby. And it's important to you. E tau o tele I lau whautanga. Pero nau tau whafonga iai au whatalano ina fo I le fionga le titi whono, le sunga lauli al mali atoa I le aso nafi. Toi titi atoa le lua I tu lao le nā fo I whatalanoanga. Ma le teitai o le whatutua I le tuasa mo o tasi. Tele I o mea tā ua sa whailoa ai le aso nafi. Mātangia ai le te le telo le tāpenanga. A le sunga lauli al mali atoa. Ma le toa 5 se fulmon tupu o sui whaipule whao lioli. Lea na lātou whetalo I masavalia tu mua atoa. Ma pule ono I sala whai. Whapena fo I ia le ainga I le tai ma le wā o fonti. Sa whatu I le la tatou o tatou musika. Tatou talafou I vai whanua langa I tā ua tele lo malama I mea la o tupu.
e vai whanua o au ki lani ma New Zealand nei. Aua e kako ke isu ma i meo rak kupu i Samoa ma isi atunu ai ngaloa ia i tātou. O le kako ke ngofo i Aotearoa. E tā uai i alo tātou malamalama i meo lo tupu i lo tātou atunu nei. Ia le nā. Ia, o si mai ale whafonga e le toi whaasalawina mo le teimi muli o tātou telefou i vai whanua e le ngangana Peritania. In this update, the Local Water Done Well Bill has passed its final reading in Parliament. The overhaul of local water services replaces the last government's much-debated Three Waters scheme. It will let local government entities team up on providing water services. It's expected many councils will combine, with a number already submitting plans for delivery. The legislation also gives the local government minister more power to intervene. France's president says Europe needs to be strongly involved in maintaining peace in Ukraine. Ukraine's Volodymyr Zelensky joined European leaders in a meeting with the US president in Washington, D.C. today. Donald Trump says talks are being set up between Zelensky, Russia's Vladimir Putin, and himself. But Emmanuel Macron says much of today's talks focused on guaranteeing safety for Ukraine post-war. His words translated by the BBC. We're going to need to help Ukraine with boots on the ground, with boats to make sure that there is no intrusion from Russia in the future. Sky City Entertainment has gone into an NZX trading halt pending an announcement on a possible capital raise. The dual-listed casino operator says it expects to make a material announcement together with its financial results on Thursday. Sky City said the result would be consistent with the updated full-year earnings guidance announced in May. The Finance Minister is firing a shot at Labour after an international credit rating agency issued a warning over debt levels. Fitch Ratings renewed New Zealand's AA+ rating, but says New Zealand must continue reducing debt to maintain the score. Nicola Willis says the opposition wants to keep borrowing, putting the country at risk. Chris Hipkins needs to read an economics textbook and read a bit about his history, because Michael Cullen would never have allowed for the fiscally reckless approach that Chris Hipkins has been signalling. And New Zealand's population has reached a record high of more than 5.3 million people. And that's news. To sport, in nearly 6 years battling injuries in the international football wilderness is almost over for Ryan Thomas. The 30-year-old midfielder's been named in the New Zealand side for next month's Soccer Ashes series against Australia, his first selection since the 2019 friendly against Ireland. All Whites coach Darren Batesley says it's great to have him back. He spent 3 or 4 years recovering from injuries and having setbacks, and then having a different injury and having a setback, and been a real stop-start period for him. The Blues are in final negotiations to head across town to Mount Smart Stadium for 2 Super Rugby games next year. All Blacks lock Patrick Tuipulotu will be out for the 6 weeks after suffering a facial fracture in the first up Rugby Championship win over Argentina. And that's sport. I'm Wendy Petrie.
whaatua e tuma o pea lelelei ma leo la fia fia o tangata la Samoa i le anganga lea o te mita sia ua tunu una o whana uai e uina tau whitungi o na tangata ae miliona pea la vai le vai o te le whaangaloina le penina oia le Pasifika la Samoa i le anganga lea o te mita sia ua tunu una o whana uai e uina tau whitungi o na tangata ae miliona pea la vai le vai o te le whaangaloina le penina oia le Pasifika la Samoa i le anganga Ia tawalunga atua ia tātou telefou I vai whanua e le nei fo I a solua. Tālo soifua le aso a taiao le a mō sisi whapoponga. A wai tā wotele lela o tātou whalonga tunei I ai. E le whinaunga leo o whai I tono re pare mene. O le whaitaunga muli muli o le pili e a ngā I water rates. Mantua la. O water rates, wa whaisi taunga tātele o le tongi ina o tātou o pili o vai, I le vai teimile nei. Lea la o toi teu nei I o water rates, luna winga. E le o toi mamao ai tofu o tou, a wole tia ia tusi le lapisi tu lau whafonga whamulmole. And watu loa se tusi e mai e le local government, pa o le pulenga whaale malo, whaaloto I whale, local council, tango I whaitau. Na e wawa aila ia le iai, o lea o le ato e fo I mai ia vai. Male tutongi ina o le water rates, I le pulenga whaaitu malo, lona winga la, o tātou la o le local Auckland City Council, ia po manukau, ia po o fo I Waitemata, wale o tasi a le council, ai ai la o na pulenga, e peio I o tahuhu papatoitoe, maangele, whapena fo I leanga I atu I o, I le mele I tātou I Avondale, Blockhouse Bay, New Lynn and Kelston. Lea tā ua nei tātou o le Warden lea Avondale ma New Lynn. Wa ai whare lei po le ale mea le na o si I ei le tau o le unite o le suavai. O na fuafua la ia lea pe sa taunga tālau suavai I le taimi mua mua. I le ono masina o tuana I atu. Pe o si I tia fo I le tau o le unite o le rate o le suavai. I le o ngā tutonu o le tausanga le nei. Ai whare lei ai masilsina matanga I ai. I le rate le nā. O le si vanga tā ua lewa mai nei I le Census New Zealand. Ia po o le tuua whaatasi o le whainu mera o tangata soifua uma o loo iai I to tolu o New Zealand. I le tausanga le nei. Ia o le o tātou o le 5.3 miliona tangata. Alona winga mai le tangata matua po o se lau mon tupu tausanga
le matua sa yo o mai le pepe na whanau ana nafi. O le whai tau a whianga na o le ua iai. Mo le tele o tausanga. E le minoi ale le whai tau a whai o le atunu nei i New Zealand. Le o tātou wola ma papa a waima. Ma soifua i whai le tō tele o le atunu. Ma o ta ua whai New Zealand le tātou a ingalo na lua. Tele tausanga. Sāna o le whā tesi ma le 2 miliona. O na alu oi leo tausanga. Alu leisi 5 i le ono tausanga. Whato a o la ia leo le whainu mero whitau a whai o tangata New Zealand. I le whā tesi ma le 8 miliona. Ia a lea whato a au mai nei wha maumonga ia. Ua 5 tesi ma le tolu. O luna winga. E iai leisi whā se lau le 5 se lau wafe. Tangata whapopo. O mea la nei e mo mai i tangata whapopo. O tangata malanga mai isi atunu. Tangata malanga mai isi atunu. Mantua fo ia whaile census i nei. O i e tāwa vai ai ia le a mio fo le New Zealand immigration. Lātou te leo e so e whaatapito tangata ia o lo nofo whaasoli tula whanu na pau al mele mna o mia. O le au whai o tangata o lo nofo ma o lo iai i le teimi nei i lau whanua ma ele o Aotearoa. Ia, lena, o le tō tele o tangata malanga mai le Pasifika, tō tele tangata malanga mai Seina, le atu Asia, Amerika, o le tō tele o lisi vaianga lena mai Amerika, ina ua mai ale whainga pārota, fo lea ma Donald Trump, lena māloa nei Donald Trump, ona ua i loa le tō tele o tangata Amerika, e le to e saunga le mū, ia le United States i lalo le pulenga, ale to ino Donald Trump. So that's one of the massive migration of people from the United States, straight after the presidential election for the United States. So people from European Union, people from the Asian community, China, and also a diaspora and a vast migration from the Pacific. Yeah. Tō tele nā, ia, manisi o le tō tele o tangata e malanga mai i le atunu o Intia. Intia, whapena fo'i ma atunu o Afrika. Ia, me tā wole nā, ai tā walunga lo la i le mea matautia i le pāle mene le so. Wa whautua i nā i le mālo so whatas. O lea ua wawa i atu, whai lavasi te tele o ai tā lafu, ale malo New Zealand lea o iai le te mili nei. E lea fwoi laia tātou te pisa tātou i Samoa i ai tā lafu. A o lea fwoi ua wawa ai atu nei. Le si tanga o le te leo ai tā lafu New Zealand. A o lo o wha wau pea, o na māua lunga le tau o le soifuanga, inflation and GDP. So you see, Samoa, it's not just Samoa that inflation is happening right now. It's all over the world. It's something that we cannot control. It's out of our hands. Ele mawhaio na tātou pule ai. Aisea, leanga fo i ele telini tātou o loe ave i fafu. O tātou o atunu u e whaalango lango i o loa e au mai fafu. E whawhelana taunu mai o loa nā. Ioe e moni, e o mai vaalele air cargo. E o mai i meo vaalalo, shipment. E whawhelo mai, e o mai le, e uku mai le vai. Le nā, o le si tanga o le tau o whela ua inga. Oil and gas, rises in prices of transportation. Mafua anga le nā e lai, ona si I mawalunga le tau, o loa. Lua, o mea ta o tariffs. A oka mai e tātou, ia ni o loa mai e tunu I fafu. Ona au mai lea, ua totongi le au whaipisi, nisi nā. Ia le la fonga, e whaatiti e iai e le company, nanga o sia le nā o loa ia tunu I fafu.
whaopopo iai ma le tau o le suau o le pensini o le au maia, ma le tau no umai, o le nā o loa i te tono o le atunu. La le me fai, o le au fai pisinisi umana. Leo o tau no uatu iai o loa, lātou te toi whaatau i nātu i tangata lautele, ai ua whaopopo iai i lunga, ma le lātou la fonga. Le tariff le nasa lātou tutongi ina i le company na oka mai ai o loa. A le ale me whai le malo, toi whao popola ia le iai le malo, malana ia lava VAGST. Tax and Goods Services. Tax. Mautou sisila la ia le melena. Toi fo i mai la ia leo lau whamtalanga. I le mātal noanga ma le sunga lauli al mali toa i le aso na whaftai i le avanoa ua mapu mai ai whanua. Ma ua umai a lātou whaalawi loa sa whain. Lea na toi angi ngai i le telo ai tā lafu mo mea. Ua le o toi tala noa ai tui le epai peo na ofisiring ia. I se tā ua o se anavatau sa lātou ta pena. Tasi ale me tala noa i tulepa. Ua si i maa ua lunga le fola o lona ita tele i ala uri. Ma la lafo ai pea le tau wha leanga. Ma maa ua lunga i lava le tūlanga wha pena. Ai sa au tū sila i le tali malu o le fionga i le teitei fono le sunga i le lauri. Mai ia, tasi ale mea lei o le wha pena. E toi fo i mai le toi ina e fia papai. O le o toi lava sona malos. Ma le o toi le lei fo i sona mafau fau e ta ina ai i a lato anavatau i ana fai. Awa, le ai lava se anavatau ua fai e le vaanga lea. E whaafeto ai le anavatau o le tasi le miliona ta la o le poloketi. A le whaas le na tu inatu. I a ao tangata umau i tu malo i tupe, whai e a lātou watinai. So in other words, there has not been any mandate or any manifest to counter the $1 million project of the fast by any means of the HRPP in Tulepa. Ia maletala na ona ofisiri ia lauri. La lava le mea. La lava le mea wa matua i ma ua lunga lava le tūlanga wa nga i ele toi ina. Ma ua pole toi kia foi pe pole po ana tala le anga i whai. Pe whaalongo longo i eite ngata i whaasalonga i lunga le ea po ole. O penga ta whai langi pe tustusia po ole TV. Ele o toi kia i ele toi ina. Ua matua sau motu lava. Fa'a lou le manga. Ona, tasi ale tala lauli. E le talia ina lava e tui la epa mai le whātau sanga ua tuanai. Le ti tōla na whainga malo. Malona malolo. Awa nate le i mawhau fawina. Over in 1,000,000 years, that somebody will topple and crumble and crush his legacy and his government to le EPA and HRPP. O le manino i o le talanoa al sunga lauli anafi. E mau tamna o na ona whamanatu i ate oi. Ina ia e loai, ma e marmala maia. I winga o teitai. Sa tuina tu ia la u tusi le sunga le lauli al mali toa fa pena fo ile to fa ya Wayne Paul telinga ya letinu fa pena fo i ya le pule o mala valele ma wafu to fa ya le atawa olo fiti vai ea masa kopi e masisi e fo i ya le pule o le matanga luenga o le valele ale atunu u le Samoa Airways o le natusi sa o whamanino atuai, ma whatu langa atuai se formula. O le formula na,
o se talo sanga i le malo ua tū o le whatutu e le tua Samoa ua tas. E mana o mia se valele le tunu. Ma o le awala le mwhai euna maua le valele le tunu. Ina ia whaia se paanga i le vā o le malo. Ma le company valele ale Samoa Airways. Ma tangata lau tele o Samoa lo lalam papa au i Samoa. Ma i la tau o lo ta ape ia tunu ui fafu. A ola ina whatustusa iai le wha se lau wafe o Samoa o lo lalam papa au i fafu. Ma i la tau o lo iai Samoa. Whatulanga mai e le malo. The government to stipulate the law and the business law and also the governance, the good governance bylaw, e whaawasenga mai iai, ia sea e te tau wai o na ave, e whaatau i nātu, i tangata lau tele o Samoa. Ia ma po oi lava. Ai lo te ai lo malamata po le stock exchange, ma o se mea sa o launga tuai fo ima avatu tilo o por kalame isu vai teipi. Le a le mea tātou te whewhewhe ai whai le mea ta o le stock exchange. Wha mai, wa au mai li poti mai le central bank, wa mai le treasury, wa mai le amalea. We don't have the capacity to do so. Tele tangata I mawhai no mai fafo. They have offered their expertise to show Samoa how to operate such a venture, a joint venture, and put Samoa Airways on the stock exchange to trade and sell to the public its million shares. Samoa doesn't have the capacity to do so. Whamai tātou te le I tā pena masaoni. La tātou nofo I lava whapea. The economy has turned into a digital baseline. Wale o toi ai ia mea le that were manually done. Ia. O se o tōtonga le nā le talanoa na fi. I mata upuna ma o le tā ua o mea na au mai le sunga lauli al mali atoa. E loai, o le teitai ua ta pena e le tua. Whai mai, ina o sili atu, o le ase sa vali le au whai ngā luenga, na momoli atu ia te oe lauli al mali atoa, ma le a inga whatua tua I le tua sa mo watasi, I le taimina o tau wheta loloa I ai, Ile atunu o atoa mahalu lau tau savalinga o le wha lau iloa. Tolu amata upuna mai le aso nafi. Mai lauli. Le mea mua. Fe mai whai whiau. Lauli, ma le ainga whatuatua. I au tau sa ili le a mio tonu mo Samoa. E au tau sa ili le a mio tonu mo Samoa. Lua, I a tangia, I mea uma e whai, lau tau walo lofa moni, I a Samoa. Yo, opuna. Ia whaia mea uma, e a tangia ai le lofa wha maoni, I a Samoa. Ai tāwalunga I le vaenga muli muli. I au tau loto te tele e sāwa vali ma le loto maulalo I luma le tunu uma le atua. Ma ia sa ili I lalo malo. E se le tā ua nā mea. And you see it too. Through and through this man. Ai whawhonga mai ta mamti nā mātua. Au tau sila fo I ai. I le whaalawi loa, lea sa alua le whatutua I le atu Samoa watas.
Male ese senga pa tango e whātustusa ia tu le epa male chapipi na e loa la ia lea. Le tai ua talia ina e le atu nuu, maona tangata. E lo lofi mai e o lava i tina mātutua ma ta mātutua. E fia papai iai, e fia fusi, e fia kisi ma opo mai. E fia tala se ngafa, e fe tau iai, ma se so tanga i le sunga lauli al marito. Ai a le fōa i le atu nuu. Tau te vava ai e. Lei masisi na fōa i atu le epa malana vai. E lei nisua e ta ia. Ai au tau tilo le ala le nai lei no whatepa o e Samoa. E le na ngata i Samoa. I New Zealand ei mātunu ui whafo a o Samoa o lo whafonga fonga mai i atunu. Lo tātou atunu o tātou lau whanua ma ele. Ile atu nuu atoa. O le te tai le nā. E mana o mia e Samoa. E whaingo fie o na tātou fisotai. E whaingo fie o na tātou talanoa. Ma whiofo tai. Ile alofa. Malenga ngana whaaloalo. Ile tū maleanga. O le vā tutu i lea o le nofo Samoa. Te le fia whalongo i se toi ina ua matua lona soifua. Sa e a ma ote, ma leo a, ma aba vau ia Samoa. The difference and also the comparison to make. E se senga le nā, e whaia i ai lau whai unga. Toi o seanga, mo toi o seanga. Ai matango fie mea o le a whaia le atua. E matango fie mea o le a whaia le atua. Mo Samoa. Ona e le mana o le atua e pa lasi atu Samoa. I se tu langa pangatia. Lea utoe apo mai e le tua. Le amatanga fau. Lea ua mawhai ai. Ona fili le awa. Toi fili tasi le awa. E ia na ta milo fatasi. Ma fata milo fatasi. E le tua. I le taimi o Mose, male malanga ale a ingo Israelu sa ili kanana male no o le whalawhalanga. And they were just around the holy place. But what did the Lord do? Na whata milo ai, se ia umana titifa umatangata, o le au mui, o le au loto leanga, o le au tau whaaleanga, o le au whau, o le au whaasau sili, o le au whaamawalulunga, o le au vaenga. Ua manatu whapito ia i la tau ma le malusi anga, ma le manuia o le malusi anga tau tupe, ma pulenga, o le malusi anga whaale malo. Ea lena, le lau wawa iatu o i tuapa o Jerusalema ma ua taunuu i lau whanua lafu le mu ma le matautia o le ola le iai o la au ma mea toto ma whaato anga ma tina e i ale i sa. Okai. Le koko, le moli, le pasio, le kapisi, le povi, le talo, le fai, le taamu, o mea umana. Na iloa le leia le au papalangi ma ua whakasi na ua taunu umai. E se mai loa i lau whanua mai ele o le anoa maa i so la ua.
yo ele. O loi tu ina. Matuala langa le vau. Mamatua mata utia. Le ola matango fie ma le lau usi ai o whaatoanga. Ia le nala ia. Tā ua le nā le isa. Le anga o tau le nā ua pālonta i tai le awa. Wa ilo tau tofi. Whai lo tau sao. A ngā i e whai lo tau sao. E a ma whapena fwy o na maua se vaenga. O le tupe tasi le miliona tā lao le poloketi. Wha le lei ai o tau lau whanua me lele. Ai maise o whātu anga. Ma mea o mana. Sa whanonolo loto le po lea sa. A o le fia fasili le sunga lau li al mali a toa lea so nafi. O whapea la tau fia lea ma ta upu ia te au. Te lea toi mana o e la langa mai ai. Ia le whautanga ma le whātua whala inga. Ma whāti ngā i fua le ma fau o la uli. Ina wau wawa i atu. I se whatal noa ngā leo ngāli i lea o lea o ngā whataita i lea o le whale o pi inga masatani mai Sydney, Australia. Le media leo lo whao ngā pia e tu le e pamali mongi mo le HPP. Wau oi leo ngāli i le wai ai wasai ia itu fe ai male vasa mamau o le nu o la uli malona itu malo wasa ili mai seisi te mali matu i fesili masu esu e ina ile ngafa o la uli masu wafa o le ainga sa mali e tuama sa tupua male mamalu il fal tolu na vale lima ma le sanga ese te lenga foi to o ia pa o va pe foi le mamalu le ainga o mavai io le mea le nau te o foi wa o lava e su e tapito mai se tangata ia o te loa foi ele mawhaiana le tau le ngafa o le foi tamali ina mai lunga ma whaatasi nai ia le sunga le lauli malona a inga malona tu nuu ma le tu malo ma le swafo a inga ma mesina ele moe le filiam utou le tala noa i se mea tā ua o ati na e ma ana vatau ina ia manuia ai le asanga whaila vai fea le asanga whaila vai fea nel nai le no whai atu e le malo se te tai ma se vaenga whai e masani le amio o le tau wha leanga. Ma ua le wha manifi ina le wha leanga. Ua a tili o na wha mafia fia le tau wha leanga. Ua iloa i upu e wha masua ma upu e wha lele ai. Le tona e mamori ai. Awa vau sa ya ma sate sa te. A o upu o le o toi a fia ua tu lei le me ngatai. But if you see Lauli yesterday, as calm and as cool, as collected, alana whaial tala lau. Sa o tautua ma le lofa ma le whamaoni ma tausi le mamalu o le to ina lea. A o tu ai ona au tafa. Ina ua o walu. E le aia manisi o le awali i le e li po ina, ma li o ina le to ina. E mawhai ma lato malama mai loa tausi le mamalu o le to ina lea. Ma ua mau ai fo i ma le mamalu. Aisea. Wa sa e a le to ina wa ita wa to ta mai. Wa ava vau ma sa te i tangata. Tua tu lunga le sea. I le whaalawi loa tu le epama le HPP. Le tupa i lalo a le pata ma le tupa i lunga.
ma fesidi. Fe ua whai ai, le tau ana vatau tau te o e whai ia le awa lau papa mai, muli whanua e alu sa vai malu le whana manono. Ma le tamai awala lau papa lele, nao le se fulu mita le o mi, sa u whanofo ai au i ti a vea. O tō tele tangata e mali liwai, ai le mawhai ona u tau whaia. Nā le me walai ona umi ona whatatia whapele mea. Wale i loa le vaenga tali. Avelo i o. Wale kea i le whaiwhi au po le sea, pe whaifo i le se. Malia lau o fionga le sea. Lau sunga fo i le whawhianga inga. Nao na au whapene i atu. A tonu e sao oe o lewa i le tau na whaia. A o fia se fulu tau sanga o se ei mai ai le tofi. A o fea whai pule o lea i tu malo. A toi a ngina ai le sao noanga le whai pule o le i tu malo lea. Le ve vesi sa vesi eilo na i tu malo i tupe matulanga whapenao a tinae. Ai le mea le leina whai. Na tō ese mai ai ma whaanganga le se lau wafe tā la mai le polo keti. O le miliona tala, na ave whai tutongi ai pili o ta maiti, sosoani ai o la tō mātua, ua taunga tā i a pili o le universite, la ea la lea mea e wala au nei mau i o ai whai mai, a o ngā fua ta maiti, a o ngā fua, a o lea i tutongi universite. Tutongi a o ngā uma, mātitiva mātua, o lea lava i whai pili o a onga. E o lava university. Ua mumusu e tau le paloketi o le se lau miliona. O le tasi le miliona. But it was a lifesaver because it was quoted in the speech of the member of the constituency, the candidate. $100,000 was put aside to allocate for payment of students' fees at the National University of Samoa. Ia le nala ia? Ah, ia. Ua toe tau fia le tātou uso ia tawalunga atuai le nām tau. Talo whai le uso ia fiu, whao le tane skuka, ia po le fionga fo le whamuina, ta moa le tala nei le uli. Ia ua whaftai le tua, leo te tala i tua, mo le avanoe mafuta i lona ainga, ma ua whatunuina i ona bail conditions, e tau na nofa maalala i papa i pulei le motele i salawhai, ia masaini whaalua i le ofisa o leo i vaito muli. Ia ma tu inatu fo i o na tus whalau ma o na pepa malanga. Ina ia tau fia e le ofisa o whamsinonga ma o le ofisa fo i o leo. Whaatali tali ai. Mōlianga. E le ngata sfulu tolu isi mōlianga. Ai isi mōlianga whapopo i le uso. Ia ma o le atu la i ai. Le ane mwhaiona ia toi tu ua le atu nuu. Le atu tu la i ai le masino a perila o le tausanga lua afe lua sifuruma leono. Ia, tātou te talo fo i mo lea uso. O le toa whaia a fiu. Ina ia mawalo na saonga le mu, mawa fo i mawhau whaunga le lei. Ia, e wha foi ai, ia masa ili le lei sana loia. Ia, o le atu lai. E fina wina ni tulanga wha le tula fono. E tu sai mamolianga o la ua whaasanga i ate ia. Ea, a talofa tu i le tuafine, a le tamaitai. Kalameli alipia, na lolo sai fuamunria, fa mai manai e o le toi whai, ma le toi fo i ato le road show, i le la whanga o le isana nei, le isi melea, o tau la mua ma vea ai i o la uli al mali atoa, ma whaatai ta inga numero tasi, tangata, o le amana i o leo tangata, ma tali mana onga o tangata, ai tali fo i le whaaloano. E le mawhai,
ona tali tuali maina oe le sunga lauli le maritoa. La ititi, matua, feololo, tama, teine, toina, ola matua, fa le tonu le mafau pele fa le tonu, mana onga tu mau, it's the same old lauli as the man he is. Ioi. Taua loa pe whatau waa e talia. Ngā luenga pe le whai ngā luenga e tali file mu male whaaloalo le lei oe e le sunga lauli al mari ato. Le foi lau o tau whaafonga iei lau tala le na whai atu. Se a oa onga le lei ma se whaati te inga le lei. E le ai lava ta e sila sila i te tai uma ia i te tonu. I mai i pati nei i tolu. Sub HRPP fast. Le ai lava se tai tai po se fai pule, po ai lava. Na te mo le mea lofa o le whasoa. Upu, le vaonga ngana, whapena fōi, i le la unga le atunu u le fue ma le toto. Ele panga ia i malito ino tu lepa. Ele panga mani. O tō si sila voi ali mungi au nkalangor kamekiki. Na te lei loa pae se la unga. Lei loa pae se folosanga. Tau au fa inga o le tunu matangata o lo whaafanga i te mile. Te afola lau tu fatui. Ele i se panga fo i lauli. I la unga whaalo alo i le atunu. E amana i ai i le atunu. Ele ngangana ma le vao ngangana. Le utu vanganga ma le utu ngangana. O mea lofa na le tua e atangi ai ma wavala mai ai se te tai e lofa ma faalo halo i isi tangata. E woni a vea le pawa man malusi anga. Whaapolo kiki, pe whaane malo, e wa ai maua lalo ai, ma le whaatau waa, ia i la tau e le tau aloa, ma so se tangata o le atunu. Ma tua pe lai titi. Whaalo alongia, pe tau aloa, pe whaatau waa. Whaamania mai le tua, mo so tātou, manuia tutusa i le nei po, e a whapena fo i ngā ruenga lo whenga iai le sifi pō. E a mautou o lo o iai pe i lunga o le ala tele, e anga i atu i maota malawa i na ua ngā ngaifo tō Faiva, ngā ngaifo whaatasi ai ma tātou ngā ruenga i le mānawa ai o ngā ruenga sa whenga iai i le nei aso. Anga le leifo le tua i le tapo inga a le uwhai ngā ruenga tatofi na le pō pe a malolo, ia manatua ia lātou tālu sanga. Ena ia manuia mamau le file mu o Samoa. Ena ia tau mamao, mani mala, mani wha le tonu, mani whainga tā o lo fau mai. Ma ianga leile atua. I le tapo inga nai tamam tina mātutua. Pa ia inga matapa au, maua lau tautua wha. Ia wha perfo i le wha whali upolunga. A wā ia le mamalu ia tō mua mapune ma le sauwha inga fōi ia te utau. O whale upolu tutofi i le launga ma le nonofo tuto i o Samoa i le fue ma le toto ia mamau lau tō whau tō tanga. Maua se malo se le atau se vea tu ua utau i le pese le atau ua whaingo ina. Tu sia ele tina matua anti vai tupu to fai ono le avasa ai usuina ele atou sa vea le ulua i ali o le nofo totas manu i tele le fiafia tala na maupu mawinga o tātou tangata i le so. And those are the stories of our people today.
Alofa mo oe lunga le apia folinga ma le tātou Facebook page. Ia whapea fo I ma le tātou YouTube channel. Have a great night. So if we're like tau. Le alofahi mo oe wa pei o se mai Awele lai se iangi mai Si o le o e tawhia whalongo iai La upele ea po o whea o e iai Larulangi pua o male manunu Wasola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Be ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe